Eva خاش دلوی گش ایرو برنامه همه دویمین یا تاتوس تیوی ام ایرو نوان ما نوان رهبر کمال تاتوسینه سروک کمال تاتوس آسان دمیر بمرای اندامین رهبرین کمال تاتوس بمرانه مجارا ما ایرو لسر کماله آیه گلو آرمانجا کماله چیه کماله جبوی چه آواده به خواتو پلانین کماله آن چینه سر پیشر روژ کماله چه ده فکره گلو وان کماله می تاتوسی چقا خود گنه گلی خواه چه حالی کارید ده گلی خواه ام سر وان مجارا ایرو با آخفه مجارا می ایرو جی گرینگه لی اوچاقه ام با آخفه ام تخازن گلی می جی بشتاره ویوشانو می به لی پرسکر که وان هبه براج می پرسکر ام جی پرسیوان سر اکرانه بگیجنن رهبرین کماله تاتوسه برای او جوان پرسارا برسف آرمانجا می ایرو اوه لی وشانا می هی دست بینه که لی از داد خازم بکورتاسی برای رهبرین کماله تاتوسه بکورتاسی خوب بدن ناس کرن اما ناس که گل میجوان ناس که لی بکورتاسی هم دیسایش خازو برای خوب بدن ناسین پشتاجی ام دست وشانا خود که نها از خازم مافی آخفتن یه کمین بدم حوال آستان دمیر سرک و کماله تاتوسه حوال آستان دمیر تو بخیراتی شبات بخیر خیر سلامت بریز قادر گرهان بری هر تشتی او درفتا تاتوس تیوی دایمه ام جبو تاتوس تیوی و شخصی تداش همه بالا رسپاست کن ام دبین مالاوه آوابه حوالی قادر تاجی آنی زمان ام ایرو بر ریوبریا کومل تاتوسی نیوان تاتوس تیویه نه بکرتاسی دست پیکی دا ازیان بیجم ناوی من اصلا بشناوا من demir از همی گودروان و تماشوانم بر ریزداری سلاف دکم سر ناوی ریوبریا کومل تاتوسی ده دما پیشتا انشالله ده ساعت پیشتا تی مافی آخافتنی گاوا برفره بدیمه امی هم جبو کومل تاتوسی کارو خواتی کومل تاتوسی کریه قاسی کو زمان مگریه ام بین زمان لی دست پی که ده از ویان بیجم جبو تاتوس تیویه ام و پیروز دکن براستی کاری که گل که پیروزه دمشینن انشالله اونی سرکفتی بن ام هیویدارن گلی تاتوسی جی لتلویزیون آخواه خودی درکوه وک لکومل خواهی خودی درکتنه اوی بیتر خودی جی در بکوه از کرتاسی ویان بیجم برا حوال جی خواه بدن ناسین پش رگا و مافی آخافتنه حاتمه امی در حقی کوملی دا هنتشتان بیرن زمان سپاس بوده حوالی قادر سپاس خواه شوال آسان ام جی سپاسی خوش ورادشنن جبر که تیجی دیار کر دا آلی آبوریه جی دا آلی آبوریا تاتوس تیویه دا کوملا تاتوس داره آلی کاری که زیده جمعرا کر ام جی سپاسی خواه دوباره جوان را دشنه از ناوید گرم سر حوال اندامین رهبریا کوملا تاتوسی حوال جنید کاندیل جی جنید کاندیل حوال جنید تو بخیراتی سپاس خیر سلامت که کو ایوار باش ایوار باش حوال جنید ام کرتاسید کاره پیامت ایوی واره بگره سپاس مالاتا آقا اسپاسlarım kesayetiyat da tamu revebri komer revebri televizyonu da براستی از پیشی یک تشتی بواتب ویژم رجمات تلویزیون گله کی خوشه دنگ تاتوسه براستی دنگ تاتوسه هست من دوارانه ام سپاسدارن جوارا جارا دویمین ویژم و او ام خستن میوان در خستن پیشبری گله خو نام من جنه شنوامن کاندیلci اشتاش کسانه 26 ساله از سمبول ناوچه سلطان بeyli diyeceğim
Gava ku komera tatosê ava bû piştî avabûna wî 3 sal piştî wî ez tê dabûm endam ev 2 sal jî di rêveberiyê de cî digirim. Ji bo min komera tatosê wargeha îlkan e. Yani cê seknî sed heyf û muxabin merû bibêje ku wateya komeran di nava welat de hatiye cudakirin. Lê komera tatosê dixwaze wan wateyê ku şewakî nekî pûj dibe wî wateya ku bi sekna mirovayî dixwaze bicîbîne ji ber wî me ji xwe tê da dît ez niha di komera tatosê de rêveberiyê dikim. Erkamina ku di nava komelê da jî her wekî wek rêveberê dinê cî digirim û car da jî bi pêwirtiya hevalan ew pêwir dane min ku ez berdevkê komelê me di vî warê de me dikare anha ew qas bêje demê ji pir negirim. Mijarên serekeyê pêşê de gel ku mafya xalqin car da hûn bidin em ê çi were pirsîn em ê bibersivînin. Dubare spasdarim ji bo dengê tatosê televizyona tatosê bi xêrhatina te û temamê mêvana dikim. Spas carek din êvar baş. Êvar baş hevalê Cunêt em spasî xwe pêşkêşê te dikir ji bo peyamê te girîng. Niha em vegerin hevalê me endamên rêveberê komela tatosê hevalê me cuma süt jî meraye. Em dixwazin peyamê wî jî derheqê vî ewkê da vî xebatê da em dixwazin peyamê wî jî bigirin. Hevalê cuma tu bi xêr hatî. Nav xêrê davê hevalê Qadir êvar baş. Ez hemû mêvanê te pêştevana bi rêzdarê silav dikim. Silav û xweş. Bi rastî hevalê Qadir Spas hevalê Qadir bi rastî vê varê tatos vî wa derfeta da me bi dil û can pîroz dikim. Silav û rêzê xwe dişînim. Berê her tiştî ji gelê tatosê ra silav, ji tatos terê ra silav, ji tatos tîvê ra silav. Navê min Cuma, pişnava min Sütçû, ji tatosê jî încelê me. Kaderê 20 sal li Îstemalê jiyan dikim. Bi rastî komela tatosê 6 sala 2015 da hatiye ava kirinê. Ji wî rojê heta roya îro ez hem demazerê komela tatos me car de jî min komela tatosê da rêveberî girtiye ez ser navê xwe gelek serkeftî serfinazim. Her wiha ji we ra ji wî keda we ra jî spasdarim hevalê Qadir. Spas xweş. Em spas kir ji bo peyamê te girîng hevalê cuma. Bira niha tiştek heye bira komelê me dinê yê tatosê jî şaş fehm neke me ji xwe ser rûpela xwe tatos TV jî diyar kiribû em ê rojên pêşe rojê da em ê bangê wan jî bikin bira ew jî werinê li ser weşana tatos TVyê bira peyamê xwe xebatê xwe girîng xebatê kirine bira li ser weşana tatos TV bi rêya tatos TVyê bi gelê xwe re pavra kir. Yani armancakî me haj heye me berê jî diyar kiribû bira komelê tatosê yê dina jî bira vî ewkê şaş fehm nekir. Şaş fehm nekir me weşana xwe duyemîn da çima cîda tatos derê ji bo kî aliyê aboriyê da aliyê ewkê da gelek derfet dan me gelek alîkarî dan me. Niha em vegerin hevalê me dina hevalê me Sidîq Yıldız ew ji rêveberiya komela tatosê de cî digire em dixwazin vê êvarê peyamê wî vê êvarê jî ji wî bigirin. Hevalê Sidîq tu bi xêr hatî. Xêrdar bi hevalê min gelek spas ez dibêm êvar baş. Ez Sidîq Yıldız ji gundê tatosê Mele Mehemedê me ji nodî yekî virda metropolê İstanbulê da jiyan dikin. Serî da ji bo ku ked û emega hevalê ku tevlî tatos TVyê dengê tatosê bîne ji wan re spasdarim. Mala wan hava be xwedê riya wan ronî bike. Armanca me duayê me ew e ku ji gelê tatosê re bibe tiştekî bingehî û deng û rengê tatosê di virda were weşandin û di virda were jiyankirin.
از لسر ناوی تاتوس داری ایرو اندام تاتوس داری هجمروان تاتوس داری ما yani Türkiye Bejin sayman vazife min eve dinava erka min eve dinava reveberiya tatosteri da ez selamı xoy gel şi tamamı geli kurdu geli tatosera dişinem daha deme peşte ez bavarım bunu hak söz beden ama emedisa kane komerçene ava bu çatını ava kırne و ام بینی آرمانجی کمالا چنه جبوی کو حتی نها نبیجده می نها مچقا آلیکاری دای گلی خواه مج گلی خورا چه خدمت کریه قاسی کجده سی مهاتیه امی ویجیج گلی خورا بین زمان لسر آری آبوریجی پسکری که حوال مهبن تشتی کجمه ببرسن امی جوارا بم برسف از آنها قصاب بیجم tekrar ve hamiyara serkeftin dixazım televizyona dengi tatlısı bixir u xweşî be inşallah. Spas dikim hevalê Sidîq ji bo peyamê te giring em spasiyê xwe dişinîştera niha tiştekî haye ye gava me Tatos TV ava kir jî me wî çaxê ji diyar kiribû em giringiyê didin peyamê şopînerê xwe armanca me ya serekî jî ev e em dibêjin em gorî şopînerê xwe gorî hemalatiyê xwe weşana xwe tevbîêre weşana xwe bi rêda bibe ji bo wî yekê jî peyama gelê me peyamê hemalatiyê me pir giring in niha em dixwazin niha ez dixwazim hê bername em me dest bi mijarê nekiriye ez dixwazim hinkî peyamê şopînerê me bixunim em pişta dikare dest bi bernamê bikim gelek peyam jî ji me destûra te tiştek karim bêjim kerem ke hevalê cuma hevalê Kadir ez te û rêhevalê xwe sereke komela Tatosê bi rêzanîsa silav dikim bi rastî ez dil dixazim ki hetalê dawiyê bi wera pêşdarê wî bernameyê bide ji dil û can lê feqet derfetê min ê ki ez hetalê dawiyê bi wera bitekirim ev derfetê min tune bi destûra we ez gerek xatirê xwe we bixwazim ez karim bêjim êvar baş êvar baş ya me bangê we kir û îro hatin divî bernamê da we cî girt em ji bo vî tiştê gelek kêfxweş in silav û rêz şev baş ter ez seda we pîroz kim silav û rêz wera serkeftin dixwazim vê min dixweşî êvar xweş êvar baş xêr silamet niha em vegerin ser peyamê şopînerê xwe şîrovê wan Metin Kaya ji me ra nûsandiye gotiye selam êvar baş hevalê Metin Hidayet Yıldırım gotiye silav û rêz mamoste silav hevalê Hidayet Engin Suçu êvar baş komela Tatosê gotiye Fuat Gurhan gotiye şev baş hevalê Fuat Gurhan Miraç Karabulut gotiye ji we hemiyan re silav rêz xebatê we li ser xêrê be înşallah gotiye silav rêz Gürkan Bulak gotiye silav û rêz hevalê Gürkan Engin Suçu ji me ra dîsa peyam şandiye silav İsmail Akgün vere wî peyam şandiye silav gotiye İsmail Akgün dîsa peyam ji me ra şandiye Emrah Haca gotiye silav û rêz silav hevalê Emrah Şahin silav û rêz bernama Tatos TV gotiye silav û rêz ji te re hevalê Şahin Mahir Can silav û hürmet ji hemû hevalan re gotiye silav ji te re hevalê Mahir Zülfikar Bingöl bernama we bi xêr ve gotiye xêr selamet hevalê Zülfikar Saadettin êvar baş Tatos TV gotiye êvar baş hevalê Saadettin Erez Çetin Kaya silav û rêz ji tawa we reveberiya Tatos der û hemû endamê Tatos derê gotiye silav hevalê Erez Fesî Dikiltaş gotiye êvar baş ji te re hevalê Fesî Zülfikar Bingöl silav ji te ra serokê komeleya Tatosê gotiye ev peyama ji hevalê Hasan re Şevket Taylan şev baş heval no weşan bi xêr be silav ji te wî gotiye birêzdarî we hemiyan pîroz dikim gotiye ji bo komela Tatosê maye çi ji destê me were em ê bikin gotiye şev baş Emrah Hacar
Hevali Kadir destura te ez bu peyama hevali Şevket tiştekî bêjim. Keremke. Spas ji bo hemû hevalê ku ji me re peyam şandine bi tevayan ji bo tevayan spasdarim. Hevalê Şevket dengbêjekî herî navdar e. Xelkê me Mûşiyê carê bû mîvanê me jî bi rastî Tatos TV gere qedr û qîmet bide dengbêjê me em bênê bi taybetî jî li welat û li dervayê welat jiyan dikin. Hevalê Şevket ji wan yeke spas ji bo peyama wî ji bo peyama hemû hevalan Keremke hevalê Kadir biborem ketin nav pirsê. Na perskirik tune heval aslan. Perskirik tune heval aslan ji diyar kir niha armanca Tatos TV yek jî çand hunera Tatosê tevê ya Kurdî bide nasîn armanca me yek jî ew e lê em dizanin jî Tatos der bi xwe jî şevbihêrkê dengbêja ava kiriye pêkaniye em ji wer dixwazin wan dengbêja pênasê gelê xwe ki bidin nasîn dengbêjî di çand û hunera Kurdî da ya dîrokî da tiştekî kevneşopî ye cîwî cikî giring e armancekî me wer jî heye hevalê aslan em nakarin vîya jî ji vir diyar bikin hevalê Emrah acar ji me re gotiye bir türlü bağlanamıyorum hevalê Emrah acar hat min ew qebûlê weşanê kir hevalê Emrah tu dîsa dikarî kontrol bikî Yavuz Aras ji me re peyam şandiye selamun aleyküm TV kanalımız Tekman halkına ve size hayırlı olmasını temenni ederim. Kadir kardeşim sana ve Tatos Derneği'nin başkanını ve yönetimini selamlıyorum gotiye. Biz de selamlarımızı Yavuz Aras'a gönderiyoruz. Çok değerli bir insan. Onu da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aydın Cihanoğlu hayırlı akşamlar Tatos TV gotiye. Devran Çetin Slavur Rez gotiye. Gürkan Bulak Tatos TV bixêr be xêr selamet. Metin Kara şevbaş hevalê Kadir ji wera serkeftin dixwazim. Şevbaş hevalê Metin em serkeftinê ji wera dixwazin. Eten Kumlu Deret şevbaş gotiye. Remzi Gözcü her bijî Tatos TV gotiye her bijî Remzi Gözcü. Orhan Balcı şevbaş gotiye. Cuma Sütçü Sılav Haskirin ji bo ve hemiyan re gotiye. Metin Kaya Tatos TV bixêr ve gotiye. Fesit Dikilitaş gotiye. Gönül isterdi ki sizinle beraber olalım. İşimden dolayı şehir dışındayım. Hepinize selamlar. Biz de şunu söyleyelim Fesit Dikilitaş'a. Her ne kadar burada olmasam da yani mesajların o sıcaklığı buraya veriyor. Biz sana teşekkür ediyoruz. Harun Akarsu Selav Rezgotiye Hidayet Çelik Jimera Peyam Şandiye Heval Hidayet Peyam Ayçuem Mezekin Evar Başkeke Kadir Gotiye Reberi Komera Tatos TV bixêr be xêr selamet Heval Hidayet Çelik Tatos TV Evar Baş Gotiye Şevket Teylan Spas Mali Ava Gotiye Azat Serhat Evar Baş ji hemû hevalan ra selam rêz gotiye Renas Jiyan Nadiroğlu Hevidarım Tatos TV bila bibe sedem û yekitiya gelê Tatosê ji we hemiyan ra silav rêz gotiye Cuma Sütçü Mamoste Şevket Taylan û tu bixêr hatî silav germ ji bo te gotiye Ayhan Demirê da Demere divnûse paşnavî rinxuya nake bira me biborîne şevbaş hevalên delal bi serî da bernama we pîroz be ez serokapê min aslan û mêvanên te kekê Sidîq û Cînê silav dikim serkeftin em jî serkeftin îşte re dixwaze Cuma Sütçü ew nûsandiye Abdulbarî Taşdemîr gotiye can bira gotiye niha peyamê me şopînera şîrovê me şopînerê me li vir qediya em niha dixwaze bernama xwe girîng mijara xwe girîng dest pê kir mijara me meselî da jî diyar kiribû gelo armanca komeleya Çînê komeleyê Tatosê armanca wan Çînê bi taybetî di çi astê danî gelo xwe digînin gelê xwe çi alîkariyê ji gelê xwe dike ji bo pêşerojê yani komeleyê Tatosê ji bo pêşerojê çi xebatê wan hene em dixwazin birabînin ziman bi gelê xwe re parakin lê gelê me jî perskirikê wanê yani pirsê wanê ji rêvebirên komela Tatosê yê persandin hebe bira ew ji perskin em dikarin wan jî binin ser ekranê niha ez dixwazim tiştekî ha jî bêjî Tatos bi xwe hejmara wî zêde jînine navendekî piçûk e lê komeleyê me zêde ne
او جی نها ام بی تشتی جی وک نیرینی یان جی وک ارینی بنرخن از وی نزانم از نهات خازم وی تشتی جی حواله اصلا دمیر پرسکم سروکی کوملا تاتوسی حواله اصلا دوباره تو بخیراتی سپاس حواله قادر ناو خیری دابی حواله می مین تتکاری گلو بگری وشانه پشت مافی آخافتنی بدیویجی او جهاتیه حواله امین ناری حواله می امراه آجار از باورم پرسکری که تلفن دابی گلو تی نکاره بکه و وشانه توش دبینی نظام حواله قادر ايش دبنون بسكريك دو عشان دا تونه دو قوي دا هي د تلفون اوي دا هي بسكريك گر جارجي بيشتار به از جار قبول کن ای باشه حوالی قادر از دکارم پرساته برسوینم ام حوالی امین راجی بین تو بخیراتی پشرات مافی آخافتنی بدی حوالی امین جی از پس اخوا هات کارم او بکم پیشنیار تبکم نه پس من چیه زانی از دخوازم تو سری دا کومله بیناسه بکی کومله چیه تکدبینه یا درنهی تانملا کومله چیه گلو yani Armanca vizyona komele Çin'e tecmerat kari vek binasebi ki pertasi. Beli. Spas evveli Kadir. Ezberi her tişti ez dixwazim rexnedayî nekî bidim. Di komela Tatosê da bi tevahî jî di Tatosê da merû dikare vî rexnê bide an jî li xwe bikin. Ew jî vî rexnê li xwe dikim di destpêkê da. Di komela Tatosê da evan bi tevahî jî di hemû komelan da mixabin jin tune. Yani ciyê ku tê da jin tune bin bi rastî keda jinê keda gelkî pîroz e pêşvaketina komelan û civakan di jinê da dest pê dike. Lê mixabin civaka me bi taybetî civaka Tatosiyan em di vî warî da gelkî paş vemane. Ez ewl vî rexnedayînê bidim çünkü car carnan var rexna ji tênê ji bo yekî di warî de em kêmasiya me heye. Wateya komelan gel jî baştir dizane hevan û komel bi taybetî ji welatê xwe ji bajarê xwe em ên ji navçe xwe gava meran merû dûr ketin hesreta welat merû di komelan da di saziyê sivîl da merû dibîne. Komela Tatosê jî ji van saziyan yek e lê em bên kar û barê komelan hûn jî zanin gelkî kar û bar û xebatê merû bike hene lê karê her û sereke ava hûn bêjî ji bo komela Tatosê çi ye an jî we çi kiriye wek hemû komelan me jî kar û barê xwe erka xwe qasî ku ji destê me hatiye me pêk aniye lê tişta ku merû dixwaze bi dilekî rihet bîne ziman komela Tatosê bi çanda xwe ve girêdayî bi taybetî jî weşanê xwe bi zimanê xwe bi zimanê dayîkê dike nivîsê xwe em bînê agahiyê xwe li gor me li gor komela Tatosê tişta herî pîroz jî ew e. Niha kar û barê dinan bêguman komelay hemû bajar û bajarokan û gundan dikin. Çi nevan karana em bênê şîn û şahînê, alîkariyê, hevpariyê, girtin û dayînê vana komel nebijî merû dikare van tiştan bike lê komelan baştir dibe. Lê komela Tatosê tişta ku dike li xwe û li gelê xwe ji çanda xwe û li kewneşopî xwe xwedî derdikeve bi taybetî em tişta herî girîng di vir da dibînin wek merû bi kurtasî bi nav bike me şevbêrkê dengbêjan çê dikir di çanda Kurdî da hûn jî zanin şevbêrk gelkî girîng in ger îro zimanê Kurdî nehatibe ji bîrkirin tê axaftin bi rastî em destpêkê de ji dayîka re deyên darin pişra jî ji dengbêjê xwe re çünkü hemû jî zanin li ser zimanê Kurdî qedexe hebû em dikarin vê hîn jî heye yani ku nizam işte televizyon ve bune nizam TRT Kurdî he çi
اللي مخابن آزاد لنا يعني مرو آزاد بفكره و آزاد فكر خابين زمان اجا د کوملا تاتوسی دا جی او آزادیه هیه ام فکر رامان خواه با که حتی نه زمان لگور در فتی خواه هر چی قاس ام خواه نگینن تواهی گلی می ام بینی لدیاسپورای لدروای ولات تا لی کسی مد شوپینه کسی مد تماشه و گدار دکه فکر رامان ما دیارن جبوی یکی هم جگلی خواهی هم آلیکاریه هم پشکریه دخوازن آلیکاری و پشکری صرف آبوری نه راست آبوری جنگه کیویه لی خودی درکتنا هری مزن هم جگلی خواه دخوازن لکومل خواه لچاند خواه لزمان خواه خودی درکبن اولی قادر سبا تاتوس تیویه جی ادکارم بکرتاسی چند تشتان بینو زمان هوالی ما ایکو دستیو دای دا آنجی ایکو دخوازن ورن او جیانه از دم آنجی نگرم ما دست بی که دا جی گوتو بود تاتوس تیوی براستی همه تاتوسیانه راسته تیجی آنی زمان دبکو پیشنگیوی تاتوس در کربه ده هیلا آبری و پشکری دا بیگمان امجی گلی خود خوازن تواهی گلی تاتوسی تاتوس تیوی خودی در کبه همه تاتوسی ببینن وقت نه ام بین فکره کی ایدولوژیه آنجی باوری کی تنی خاطی دا بینن نه میناک ده تاتوسی دا گنده ما علویان جی هنه بیگمان تاتوس تیوی و تاتوس در پیوسته ببه مالا همه تاتوسیان از دکارم دیان به می حوالی قادر حوالی می میوانجی حوالی می امراحشی از باورم دی سر اکرانی حوالی می امیجی دخوازه خبر بده حوالی می دناجی پشت گر پرسیاری گل هبن جیکی هبن ام دکارم ببن برسن حوالی قادر سپاس شبو سپاس که نوال آستان سپاس که جبوی پیامته گرینگ حوالی آستان جی دیار کر و چقا ام او بکجی yani xizmeta zaman xizmeta giringe yani bişaftin al ser zamanı Kurdî hêjî dikide ji ber wî yekî komela tatoz derêjî agahiyê xwe weşanê xwe tiştê dina Kurdî birêva dibe ji ber wî yekî em wan pîroz dike tiştekî pîroz dike ji ber wî em wan pîroz dike em dixwazin niha xwastekê me wiha jî heye em dixwazin komeleyê dina jî komeleyê yê tatosê yê dina jî bira ew jî li ser zimanê xwe weşanê bike agahiyê xwe bi zimanê xwe rêva bibe ev tişta tiştekî giring e ji ber ku bişaftina ser zimanê Kurdî ro bi ro zêde dibe em li hemberê vî bişaftinê çer diskinin gere em zimanê xwedî derkeve û hemberê vî bişaftinê bisek ji ber wî yekî ez dubare xwe ji komela tatoslerê radişînim niha ez dixwazim vegerim ser hevalê Mehmet Emîn Narîn ew jî niha beşdarê weşana me bû ew jî di rêveberê komela tatosê da cî digire hevalê Mehmet Emîn Narîn tu bi xêr hatî nav xêrê dabî heval merheba ji hemû hevalan ra ez bi rêzdarî taybetî tatos TV êk rêva dibin bawarim hevalê Kadir tuyê herhalde hevalê me din jî henûz gişka silav dikim serkefte dixwazim ji we re înşallah komela tatos derê wek we got yani cudatiya wê xwe nas e berê berê xwe nas dike milletê xwe nas dike na gelkî emana ser ziman hevalê aslan jî anî ziman te jî got gelkî zimanê wî tu nebe ka zimanê te çi ve tu çi baxefî tu ew lo ma hema da para pêketina ya per zêde pêwîst dine em ziman jî wek yani tişkî em bêjin bi ser irqî bê me irqçîtîndik hevalê me ve komelê me dina belkî dibêjin ya işte ha dikin falan can hendik tiştên guhê me ya birê evyan nine ku niha tu bixwazî tu wî ziman kîza zimanî baxivî tu baxivî lê belê tişta giring bira Kurdî nebe bira Erebî be bira Tirkî be bira Suryanî be bira tişkî din be
برا yani zaman jî nebe bira kültür ki me taybet be ku Meryem mezekir vay ji bin tere meru lê nebe xwedî ev yekê masiya însanetiye yekê masiya yani erxkî nene değil ki Kurd tenê dixwazin yani Kurdî tenê pêş bixin na çil be dünya carnan şairê me dibêjin yani Baxçe Golan e welatê me jî Baxçe Golan em dixwazin ki tev hev bijîn em wek hev bijîn ya zimanê xwe nizanim ez Kurdim eva bi min eva tişkî gor yani çi bêjim li jiyana Meryan jî nayê li hiqûqî jî nayê li ti tişkî nayê ez bi xwe rêvera Tatos derê da rêvebirim gelekî pê kêfxweşim jî ji ber tiştêk gavkî berê we anîn ziman nivîsê xwe parvekirinê xwe coğrafya erdnîgariya tiya dijî wek wê dinivîse wek wî heva dike yani ez bi xwe ji bo vê taybetiya Tatos derê di nav vê rêveberiyê da me çi ji destê me were em ji bo rêveberiya Tatos derê dikin ji ber ku ji hemû gelan ra jî na însanê xwe ji xwe hez neke ji hevalê xwe jî hez nake pirsê me pêşan dibe ka tu çiqa ji xwe ra bî weqa ji min ra bibî ev ya herkes zane de ewa me dîroka me derbas bî da van tiştana diyarin tu mêzetkî hindikê alî hindik aliyan dikin bi wan re hereket dikin dûra êk car din perîşan dibin êk ji tên yani ji holê tê rakirin can bixwene yani tu çiqa alî zerarê bikî tu xwe zerar dibînî tu yani van tiştana tiştê li holê ne mezinê me vana jiyan kirin em jî ana jiyan dikin yani taybetî viyad bêjim ya însankî ji malbata xwe ra nebe ji gundê xwe ra nabe ji gundê xwe ra nebe ji herema xwe ra nabe ji herema xwe ra nebe ji memleketê xwe ra jî nabe belki em van tiştan gîtînin ziman dibên ya aha bû işte çizanim hindik tiştê di me ve dizerlixînin ez jî mesela însanê van tiştan bi me ve dizerlixîne edîm wala ew ji nav îxanetê dane zanî ku tu neverî bî zimanê xwe baxifî ya ew dibin cennet heye cennet canime ya ez bawarim xwedê te nav wê derê jî belki tu tirsûnekî pêxamber gotiye bêqîret law mete belki me pir zêde em dirêj nekin yani serî da ji bo ziman vekir va tişta em ser ya aqasat karin bêjin ez bi xwe ji memanim navê min Mihemed Emîn Narîn em berê gerek xwe da naskirin evalê Kadir me wer da alê ziman da em ketinê erê di rêveberiya Tatos derê de gelekî pê kêfxweşin hevalê me gişî başin ber ku Tatos der şeffaf e zelal e yani heq li cem heye înşallah vê çizgiya xwe da jî nakeve ku em rokî belkî na divra da rêveber jî nebin ê pê me werin yani înşallah ew hevalê me li pê me werin vê komelê bi rêva bibin belki ji me çêtir hindik tiştan bînin ziman belki xewatê wanê ji me girîngtir daha pêşketî çêkin lê însanê ez vira da bangawazî girkim ya însan kî bixwaze were Tatos derê bi kar bîne bigê hindik jî em van tiştan jî em te naecibînin naxwazin jî em jî ra dibin takos em jî ra dibin engel jî yani Tatos der bi min nav gelê me da rû niştiye ciyê xwe girtiye evalê me daha karê baş jê tenê înşallah xwe bigê me alî me bikin pir baş dibe bira daha yani karsazê me henin evê me însanê me xêrxwaz henin yê dixwazin xebat bikin henin taybet cîwan niha îro ana cîwan di warê teknîkî da di warê zanistî da belkî em hinkî daha ew bikin lê ew bi xwe pêş bixin pêş menin yani hindikî li ser xebat bikin li pêş menin em gerel li değerê xwe bin xwedî em gerel navê xwe bin xwedî dedî hindik carnan hevalê me jî hene me li divê xwedî rehma xwe nasan û xwedan nasan na canan tezîm ezan dike werdûne heval ji însanê xwe nas neke wela xwedayê xwe jî nas nake ez ha zanim yani însankî tişkî hevalê me tişmişkî bê jî henise em dikarin belkî din yani hevalê Kadî tişkî bipirsî heye em dikarin bersiv jî bidin hevalê Mehmet Emîn
ام جبوی ناسینا ته ام پر کیف خواش بون وک تاتوس تیوی ام کیف خواش بون جبوی ناسینا ته جبوی پیام ته گرینجی ام کیف خواش بون دما ماجی کرته نه گلک مجار مهنه ام گله سروان جی باخف جبوی پیام ته ام سپاسی خوشته راسشنه از گلک سپاس دکم جبوی و از گرت بی اکرانی مجین کی تشتی میجی مدهنه معنی زمان جوارا دوباره سرکفتن یا همو اول مرا سرکفتن ریوان رونایی به سپاس صاحبی سپاس کن حوال محمد امیجی وک دیار کر حوال محمد امیج وک دیار کر مرو چه بخواه به چه زمانی باخفه مرو اوه جبوی وی زمان کردی گرینگه نها گر اون دخوازه زمان ول سروی آخه بجی اون پیش روژا خواه زمان خود رای پیش روژا خوده پیش روژا وی کیه؟ پیش روژا وی جی زاروکی وی اون به تحقیق زمان خود را زاروکی خوده از ورادت کارب تشکی دم بیجم هوال بکورتاسی به تو کاری بیجی مجاره ما او که از درباس مجاره دوم جبروی کرم که از باورم سی پیون آنها بلکی هندک ملت ما زمان خواهش بچوک دبینن برکو خواهش بچوک دبینن نا بره اویاتش درکت ارتی وی داویه دا لی کولینر امریکان از آنها ناویزانم لی تام نزانم ببیجن برای خطا چه نبه تثبیت کر زمان کردی دایی که همو زمانانه میزد دمه دا جدا ناوی هر تشتی هیه اوا خزینه هیه زانی خواهده ام سر وی آخی چه کرن دیرو که میا تثبیتی 14,000 سال ام ده مزوپوتامیا دانه شف باش مالات آوابه شف باش سپاس کن نها حوال رژی راز بیجمه وی پیام خواه حوال می امرا هاجار بشتار وشان دبه ام دگره وشان جار ده قط به ده کامرا وی دا جی پرسکر که کامرا خوبه نکریه ام بشتار وشان دکه لی بشتار دبه کامرای وکرینه برا جار ده دوباره که برا جار ده ام پشتی رو امی مافی آخافتن بده حوال امراشی نا بریاوی از خوازم چند پیام شوپینه را بخونم باشه ام در باس پرس خوبه دبه که پرس شوپینه من هبه جه اوکی مرا جه میوان مرا عبدالباری تاش دمیر گوتیه جان برا گوتیه آزاد سرهات حوال امراه تو نه بیشتر برنامه بوید تو تنی دکاری گلو کامera خو وکی پشت را هم تبده ناسی بله کامera مو و نه حوال از بیر اوراشمیش تبم اما از باورم کتایی که دیره اما تو دکاری به تلفون اکی دناجی بیشتر ویشانی ببی تلفون اکی دناجی حوال قادر دستور ها از حوال امراه را تشتکی بیش کرم که حوال امراه برای هر تشتو بخیر هاتی هر چقایم صورت تا نبینجی امزانو تو دنگ خوشی تاتوسی دنگ تاجی بسیمه لی مدخواست مر صورت تاجی بدی تا از بارم ده کامرا تدا پرسکری کنه نها دو وشان دانه حوالی آسان وشان دانه نه یا بخواده حوال امراه دنگی وی گل که خوشه امجی را دوین همه تاتوسی دنگی وک دنگی همه حاجیه دخواست تا بیجمه را سترانه که بگو تا ایشالله وی پرسکری که خواهد چاره سر بکی وری کرم که اول قادر سپاس کن والی اصلا نه نگر سر پیام خواه عبدالبجاوی تاشت امی گوتیه جان برا جان آزاد سر حجمه را وک اوکی کی اموجی که آفتیه حوزان کمالا سلام ایوار باش گوتیه هارون akarsu denge şevket senin pirallamınıza bir türlü giremiyorum Gotiye. Harun Akarsu programımıza girmiş bulunmaktasın. Yani şu an attığın peyam yani attığın mesaj programda olduğunu gösteriyor. Hakan Artbaş Gotiye em karayav kiş bukhune bise peyamı içi bu. Peyamı içi ser ekranı. Hazım icar benim ser ekranı. ایوار باش حوال استودیوی سرکفتن رویبریا تیوی و رویبریا کوملا تاتوس داره دخوازم تاتوس تیوی به تایبتی گل تاتوس و همو گل کرد پیروز بکم سرکفتن دخوازم سلاو ریز گوتیه
Remzi Gözcü Slav Reis Komera Tatos gotiye, Barış Güler her biji gotiye, Harun Akarsu programlarınıza hayırlı olsun, yolunuz açık olsun gotiye inşallah. Turgut Köse da Bernama Tatos ve Serxire ve Slav Reis jüve Gohdervanın jüver Mevan ara gotiye. Muhammed Komlu Dere Evar Baş Slav Reis gotiye, Menderes Haseni Aras Evar Baş Hevalno Bernama ve Vej Piroz be gotiye. Şerocan Eval me dengbej ev jinna meday Viji gotiye Slav Reis serkeftin jibo karu xebat Komera Tatos TV jibo hamu gel Tatos bixir ve gotiye. Xir selamet Eval Şerocan Gürsel Yılmaz Tatos TV Veşana ve bixir be her bizi Slav Reis gotiye. Mir Ahmet Demirel Ahmet Veşana Tatos TV لسر خیره پیروز دکم تاتوس تیوی سرکفتن جبو و سلام جدل و جبو و گوتیه جمع سوچیسا پیانج مراساندیه والله نه ام جورتش کی ویده به تایبتی هوال جمع ام تا پیروز دکن تو شوپینه رکیمه هجایی تو لمه برنامه me tamaمیج temaşet ki em spasi hoşter adışını Erdal Demir hayırlı akşamlar arkadaşlar Tatos TV hayırlı olsun sizlere başarılar diliyorum gotiye Melik Güran her biji Tatos TV gotiye çiya xebatı ki gelek Güran bir heyel ser xire be selam rez gotiye Fatih Savaş ser xire be Tatos TV gotiye Melik Güran Kadir Güran pısmam serkeftin jüve hemiyar ra Slavskim jiteraj serkeftin evali Melik Güran Aslan Demirkek ke saat xoş gotiye Hüsamettin Nalkran Mehmet Emin abi her biji abi Delal her hebi gotiye Eret Çetin Kaya ezdeve Baweriye dame ev seknandunu tavgera Tatos dere jiboy gel tevaya Erzurum'e peşketina kulleri u insaniyet ad sayfa dirok da ji xo begre gotiye Slav per taybet jwera gotiye Slav evara Eret Çetin Kaya apo Tatos şev bas Slav Reis gotiye Harun Akasu mera peyam şandiye Mir Ahmet Demiral serçavan keke min heja Slav gotiye meri hevale Remzi sa peyam ekşi mera şandiye Melik Gürhan nave prof gotiye hevale Mehmet Emin narin gotu bu ya prof gotiye zamanı Kurdi daika hamu zamane le prof Celal Şengör ji Türkiye Mehmet Emin narin jiboy okey yani jiboy rezmani Amerika herhalde axu ev ji nam Chomsky ve az bawer dikim zani az ver ekbum le xarat belki az xarat bizimci Ayhan Ege Slav Reis jibona xebatkar Tatos TV tevu mevan wera gotiye Mir Ahmet Demirel Ahmet serçavan kekimin heja evar baş Slavên gern Rojat Çelik dem baş Slav Reis jwera Harun Akarsu sa peyam jmera şandiye gotiye Bursa'dan Tatos kadar sevgiler selamlar olsun Tatos kadar gotiye Kıyasettin Yayıkçı evar baş eval Slav Reis me Tahir Dağ جوار ایوار باش و همیان سلام ریز خودی بخیر که من در سفر سلام ریز و شان خوش بگویی هدایت چلیک تاتوس در بریا هری تشتی دنوا خدا کارو بری دموکراسی به حق به جین آنیه جانا جبوی زمان کردی جبوی گل خو گل کدو امک دکن از کمرات تاتوس رو بریا تاتوس پیروز کم گویی امراه دمیر سلام ریز جو همیان رو بری کمرات تاتوس و همو تاتوسیان را tamam şevan ra gotiye Hakan Atbaş benim mesaj niye okunmadı moderatör arkadaş evvela Hakan Atbaş em levorin iştet xazın debe ku hinek peyam jilser ekranı drevin le peyam ve jboy me gringe yani tu ev ki neyne serdele xwe İmdat baba evar baş gele İmdat baba evar baş gele kumele hevale Tatos'e Murat Yaşar hayırlı yayınlar gotiye Recep Can baş sev baş hevale Tatos TV bırakır ve gotiye Nezir Karabulit evar baş Tatos TV lüve serxire ve gotiye Roger Suhus Hari Juvera serkeftin gotiye Abdülmenaf Peker evar baş Slav Reis Slav Juve hamyara temaşavanı me gelek zedene nha me temaşet ki از دخوازم پرسک ها جه سروک کومنه تاتوسی پرسکم لی برسوا پرسامت کاره روبری کومنه تاتوسی یه دنا جیت کاره برسوی پرسامت بده لی حتان ها موک روزنامه‌وان وک او مراخت کرد مدگو گلو کومنه تاتوسی چما
فستیوالکی لناوا تاتوسی لناوندا تاتوسی دار ناخه چما فستیوالکی وک کردی وک کردواری تفکر لناو تاتوسی نای دار خستن جبو کو فستیوال گرینگه فستیوال گلتینه با هف فستیوال گلد ده ناسین دالی آبوریه دا دالی ناسنمی دا تشتکی گرینگه ما افتشتا جوال آسان پرسی چند رو برجی می پرسی از نات خارم سر رو وشانش پرسم لی برسوه کی باش دا بو از باورد کم گل ما نیوه گل ما هایاوی جوی تشتی تنه لسر وی وشانش جیوی فیر ببن هوال آسان حتی نها کومله تاتوسی گلو چما فستیوال لتاتوسی لدار نیستنه فستیوال پیک نیانینه یعنی دبیر که فستیوال خوی فستیوال آجالداری زانی فستیوال کی اشترا بیجمه یا جودکاری یعنی سر ناوی تاتوسی چما نیاتیه دار خستن دودکاریش میره قالا کرتاسی قالا وی پیش روش وی شد بیجیم قالا وی پیش بکی بله سپاس حوالی قادر براستی حوالی می در وبریه دا هموش زانن گرد خازن حوالی می صدیق حوالی می جنید شوارا بم برسف تو دخوازی ایج برسف بده از دخوازن حوالی می دیجیم نه از تشکی بیجم لبرات تشکی بیجم حوالی دسترو هبه نه başkan dema kuş bu festivali seroki me daha per muafık çünkü liser navi reveberiye hem navi serokati ji bu festivali ku me çıkır ev çu tatosi daha per muafık hem xazın bersifayı baş seroki me bide. Peki spas havale Sedik spas bu kerem ke havale aslan. Bele havano az یا براستی از دخوازم حبا کی برفره بینم زمان لی دم کرته از حبا کی بکرتاسی هره دم کرته آرمان جامعه چیه زانی آستنگیا دالی دستلاتاریه دا جی کمله را چات یکرن آرمان جامعه وی بینه زمان بله سپاس اوانو دسپیکا دا آواکرنا کمله مداجی براستی جبو ما تشتا یکمین بو لتاتوسی فستیوال سال اول درفت چه نبون لی 3 سال بری ما لگور خواه درفت آوا کرن لگور درفت خواه ما کارو خوات خواه کرن به تواهی روبریا کامل تاتوسی ما خواست ام لناوندا تاتوسی ام فستیواله که لدار بخن وک بکن کونه شوپی یعنی دبکو دسپیکی دا مجبوی روژه کی آمده کاری خاکره بون لی آرمان جامعه او بو هر سال هفته کی 10 روان وک فستیواله کی دورو دریش ده سالی دا جاری مناوی ویجلی کربو فستیوال خوی هنج زانه خوی تاتوسی براستی گل کی نافداره گل کی جتش خوی کی باشه اجامه کارو باری خواه کرن ما هنرمند راجی خبر دام ما پیمان خواچی کرن هنرمندی کرد هری نافدار ما همه حجیرا ما پیمان خواهش چی کر هنرمندی امبینی هرمی هنرمندی تاتوسی راج ما بگل کنن خبر دابو امبینی ما بلاوکی خواه آماده کرن پانکارتی خواه چی کرن امچون تاتوسی به ناوی روبریا کاملا تاتوسی ام چند حوال پیش تا چونن 10 رو پیش تا ام چون مگو ام خبات بکن در ناو تاتوسی دا ما دست بخبتان کر ما جبوی دستور داینی ما نامه دا ما جقای مقاملغی دستور خواست ما بخباتی خواه دست بکرم ما بلاوو که خواه سری پری تاتوسی گزانن مج آلیه که دا دست بکر ام هاتن حتانی آلی یک لقداندنی بو که کو دستلاتاران پولیسان هاتن آستنگی درخست نشترن فستیوال خواه پیک بینن گوتن دستور قای مقام تنه مگو ما دستورنامه خواستیه برسف جمعه ناتیه روژی ما جهندک مانه هم خواتی خواهد کن آستنگی دا پیشی هم نشتن پرشا ازو حواله که ما در ریوبریه دا حکان آت باشگاوادن لومی خواجی کر مافتاره گوت پیام من نخواندیه ریوبری کامل همه از حواله حکانم چون با قای مقام
مگو سرلیدان که می آه ام دخوازن لکوملا بناوی کوملا تاتوسی لتاتوسی سیرانگه که آوا بکن طبعا مد او خدا ده پیما خدا نویساند بو ما سدم دیار کرده بو که اکو جامیر آجمه گو اون چما تنی بسری خواهی فستیوالی پیکتینن چما شاردری ده ناو داتونه چما کوملی دنان ده ناو داتونن یعنی تشتیور او گو آنجی ایرو روژا جشن قربانی بو جشن قربانی دا یعنی تشتیور ارزان گود براستی مرو فدید که بین زمان در روژا جشنی دا ام بین ستران و گووند د باوریا مدا چقا جیوی فالا یا مجگو او بریار آمه یعنی گلی تاتوسی گلی باورمنده حدی کسی نه باورمندی نشانی ما بده یعنی به کرتاسی دستلاتاران که کو نهشتن فستیوال خواهی کن او تشتانا جی براستی دیاره ایکو نهشتن ایکو استنگی درخستن جی همی گلی تاتوسی جزانه گر هم به فلان سازی را بکن فلان کس لباوه بن ام دستور دادن مجیگو ام کوملن ما بریارا به سری خواد دای ام سازی کن فرمینه ام دخوازن وی فستیوالی لسر ناوی کوملا تاتوسی چه بکن مجی پاش و گاو ناوت اوانو مز داخوازم قبول نکر پاش داخوازم قبول نکر به کرتاسی فستیوالا تاتوسی او بو اوانو لی ام تو وقتی کجی جوی خواسته که خواه درواس نبونه انشالله دم پیشتا وان نخواشی را به امی دیسا وان تشتی خواب جی بینم فستیوالی لتاتوسی دار بخن خواسته که ما هری مزن او حوالی قادر از بارم بکرتاسی از بون برسف سپاس که همش بوی برسفه که باش بو نهات تشتی که هم جی هوید کن ده پیش روژه دا فستیوالی که ها وره دارخستن همون کومله تاتوسی جی دست خودتی خبنه گور به هفدورا گور گران به هفدورا وره بلن کرن گره یعنی بار سوک به هفدورا اوک دبزانی بره واتره جباری امتکار وی تشتیج بینی همون کومله تاتوسی ببه یک وی فستیوال دارخ جی باشته به ام دیو فستیوال دا همون تاتوسیان ام گوونده بگره به هفدورا ام کلاما بینین سترانان بیجین جبوی گل تاتوسی باشته به هویا میجی اوه باورد کم حواله جایید پولات جره بره کومره تاتوسی اوجی نهاد نام مدای اوج بشتار وشانی بو ام دخوازه کرتاسی مافی آخافسن بدویجی پشت رای وشان خو بردوام که لی به کرتاسی حواله جایید پولات دنگ متیته بره گری هوا شف باش سلام حرمت خوش گل تاتوسی را بیجم جوه رایش بیجم از ناوی جاهید پولاد اشخام بگا جورم در ریوه تاتوسی دا جی دیگرم هوار کادیر سپاس کم هوار جاید شبوی پیام تای گرینگ ام سپاسی خوش تر دشنه دوباره بخیر آتی ناو خیره دا بی خودی نه از وگرم سپر سخوا یا گرینگ یا سیمین نه از دخوازن براستی با پرسام مجی برای حوال جونیت بی پرسام برسه بده جبر چه نه دناو نوان من دا نوان من نخیده حوال جونیت جوانتر خویاد که برای حوال اصلا نخیده حوال جونیت جوانتر خویاد که نه از خوازم برای پرسام مجی حوال جونیت برسه بده حوال جونیت تو زانی و دمکی درجه ام جبر وی نخاشی گل ما همو گل جهانی پر او که عجز زانی دمک درجه ام دهندر دانه دمک درجه ام حوالو هگره خو نابونه ام نار سردانا کسی جنازه مدبه کس نای جنازه مریا مرو نکاره مری خوش تیخه چل ور سردمکی خرابه زانی پشت وی سردم خراب گاوا وا ویروس خلاص به گلو تاتوس در
turnuvaya futbolê ya lîstika futbolê dikare pêk bîne bi çawayê pêk bîne yani em dikarin mizgînîkî vira bidin ciwana wer turnuva tiştek giring e millet dîne ba hevdû millet dide naskirin ji ber wî yekê em dikarin statûserê tişkî ha wek mizgînayî em dikare ew bike dengê tena hevalê Cüneyt gelo ji ber çiye mikrofona te girtiye dengê min tê je dengê te jî baş tê keremke ez pêşî spasdarim ji bo peyvên te ku ji bo ciwaniyê ez bawerim hevalê Sidîq hevalê Cahit hevalê Hasan jî ciwan rihê wan ciwan e jî heval rastî merif dikare li ser wî micarê bipeyve di bernameya me ku wisa me biryar girtibe li ser turnuva futbolê em binin ba hevdû hê mijarekî wisa me negîştê wî astê me wî qerarê nestandiye wî biryarê turnuva me kişikan hebû ji serê ku komel ava bû heta berdewam dikir ji ber şewba koronayê wî nexweşiya ku di nava cîhanê giştîkî de gelek xebat fîzîken hate astênkirin ne ji destê me bû bêguman ev tişta ku tê got turnuva futbolê girîng e mijarekî ji bo ciwanan jî gelek girîng e di mejiyê me de jî derbas dibe mejiyê daha pêşî de komelekî Tatosê adinê hevalê meydinan jî kirin dibe merû bi wan hevalan re jî tayî tev bigere bi çi astê bi çi rengî kirin daha berfire bike mijarekî li ser merû were lêkolîn bike merû dikare li ser wî biryarekî bîsîne wek mizgînekî em dikarin bibêjin gel ku şewba koronayê ji nava gel rabibe hin biryarên ku ji bo em bêjin ji bo civakê em bisînin hûn dizanin seyrangê me hebûn şevbêrkê me hebûn di gelên ji kevnê şopya me de me wanan jî ji ber şewba koronayê dane sikinandinê di vî mijara anha da ya me sereke bi komelî ev e heta ku ji me tê em jî bikarbin ji bo tendurustiya gelê xwe bibin şirîktar di tenduristiyê de bira gel nekeve nav xeterî û sengiyan gel xevatê xwe me gelekî wî ji bo wî şewba koronayê da sikilandinê piştî ku şewba koronayê rabe bêguman ji wek tunebe ku şüphe tunebe ku em xevatê xwe daha berfire daha girîng wê dewam bikin dibe ku ewa futbolê jî ji wan xevatê me yek be em jî bigirin rojeva xwe bidin nîqaşkirinê taybetmendî komela me heye ez wî jî dixwazim li vir bibêjim şu xebatê xwe em wisa bi rêveberî biryar nadir pêşiya ger dibêjin dahatin nakin em xebatê xwe bi gel re nîqaş dikin gel ku temaşevanê me şopînerê me endamê me heskirî û dildariyê me wan xebatê me ku em dînin rojeva xwe bipejirînin em bi gel ra wî rêvebe wî biryarê digirin bi gel ra dimeşin dibe ku ji rojên pêşiya me de piştî şewba koronayê em wî jî bînin rojeva xwe li ser wî mijarê jî bi gel re nîqaş bikin bibe yani tiştekî nebendin e çima nebe ku lê daha berê jî hevalê ku kiribûn hebûn daha bi rastî em dixwazin bi wan ra jî hinekî ew mijara ku sereke yeksergava din pirsî dernegên komelên Tatosê dinê jî hene pir komelî kemasînin e pir rengî ye lê têkildarî latibe hewcedarî bi têkiliyê heye em bi hev re karûbaran xewatan bikin mijara ji bo ew ê jî ez bibêjim ji bo bi taybetî bi yek peyvekî dawî gel ku şewba koronayê rabe em xelatê xwe ku carda plansaziyê bi fîzîkî bikin dibe ku turnuva futbolê ji bo ciwanan xastekî wan hebin ji me em ê bi wan re nîqaş bikin bi hevalan re biryar bigirin daha berfire daha bi îlketê em ê bimeşînin ew qas em bersizirin pir jî demê negirin spas dikim hevalê Cüneyt ji bo mersiva te ya keremke hevalê aslan Surat heye ez tiştekî bînim ziman keremke bi kurtasî dibe ku di nav notê te de jî hebin lê dibe ku em ji bîr jî bikin hat bîra min ez bêmê yani me Tatos TV dibe ku di pêşengiya Tatos derê da hatiye avakirin me destpêkê de ji anî ziman
تاتوس تیوی بسری خواه سره برا گلویان بزانه به لی گره حوالی می تاتوس تیوی ریوبریا ویجی بانگوازی بکن جبو آلیکاری و پشکری و جبو سپونسورا مخواست از یان بیرا تبخم حوالی قادر کرب که te hani bira mijî niha tu ji min persî me bîra kiribû tiştekî baş û tiştekî ji giring e zanî niha em ji gelê xwe re vî bangavaziyê bikin yê gelê me yê di nav gelê me da dixwazin di aliyê aboriyê da di aliyê dina jî ji me re sponsoriyê bike em dikare wan bigire ser weşanê jî em dikare peyamê wan jî gudarî bike ji bo çi ji tatosîvê ra bûne sponsor em dikare wan gudarî bike sponsorî tişkî giring e pêwîstiya me jî vî tiştê heye gelê me ger bixwaze ji me re bibe sponsor em wan dikare bigire ser weşanê jî em vî peyamê jî ji vir bişîne ji wan re hevalê Cunêt diyar kir yani pêşe roja rojê tarî bi teqez ronahî ye ew rojê ronahî ew ê di demekî kurta werin Kava rojê ronayî hate jî hevalê Cunêt diyar kir wek hevpar komeleyê Tatosê temamî em jî em bangavaziyê bikin ji wan re bira ew jî wek hevpar bi hevdû re turnuvakî ha pêk bîne yani va xwastekekî ciwana ye hevalê aslan gelo em bi pertasî dikare hinkî qala xebatê komela Tatos derê bike Tatos der ser pêşerojê çi difikire? Belê hevalê Qadir ez dikarim vî tiştê bînim ziman ewl rêveberê me kekî Sadreddîn peyam şandiye nexwe şer ber nexweşiya xwe tevlî weşanê nebiye em jê re dibên derbasî ve Xwedê şifayê bide ez bawerim hevalê me Mahîr Can jî ji bo sponsoriyê dixwaze tevlî weşana me bibe Mahîr Özdemir berê Mahîr Özdemir berê min şaşko ger derfetê rejî dikare linkê jê re bişîne em ê bigire ser weşanê em ê jê re bişînin hevalê me Emrah Acar jî peyam şandiye peyam taybetî ji telefona min re şandiye gotiye di telefona min da pirskirêk heye pir dixwast tevlî me bibe bi rastî me jî dixwast em dengê wî jî bibîz ji me re setran jî bêje lê min xwabin nebû înşallah carek din gotiye wî jî gotiye carek din em ê jî bênî carek din hevalê Mahîr hevalê Qadir ji bo ew ê te ji bo pêşerojê û xebatê komela Tatosê em dikarin ha bersiv bidin hevalê Qadir gava va nexweşiya înşallah ew demek nêz de ra bibe dawiya salê da jî kongra me heye yani anha merû nikare tiştekî ji bêje rêveberiya anha em bênê avan plansaziyê me hene em bênê maye 4-5 me ew jî diyar nene ku merû bê em du meyê di vî tiştê dikin sê meyê di vî tiştê dikin bi Xwedê em çi bêjin hebekî binî vala dimîne em karûbarê xebatê pêşerojê em li hêviya rêveberiya nû bihêlin li gor min baştir dibe lê tiştê ku heta ra îro me kirine gelê me ji dişopîne gava din hevalê Cunêt hevalê Sidîq jî anîn ziman ne hewce merû zêdetir behsa wan jî bike lê gava ji min vatê pirsînê heta roja îro komela Tatosê çi kiriye an jî kîjan kar kirine ez bi dilekî rihet dikarim vî tiştê bêjim komela Tatosê li xwe û li nirxê xwe û li çand û zimanê xwe xwedî derketiye merû dikare bi dilekî rihet bi em bênekî nêrînekî paqeş û berfirê bêje komela Tatosê li xwe û zimanê xwe xwedî derketiye weşanê xwe û em bênê bernameyê xwe zindî be jî wekî band be jî di ew da dike bi zimanê xwe dike li gor me karê herî pîroz ew e ez dikarim wî bêjim lê ji bo futbolê te got hevalê Cunêt anî ziman ez jî dikarim vî tiştê lê zêde bikim daha berê komelê me dinan tek derê va
ji bo futbolê gelkî turnuva pêkanîn me jî carê xwast em bikin yani derfet çê nebûn me nekir lê nayê wî awayekî merû nake înşallah di pêşerojî de gava van nexweşiya ji biqede ciwan jî bi rastî ji futbolê gelek hes dikin înşallah rêveberiya nû vî karê dike em jî wek rêveberiya berê em dikarin bi dil û can alîkarî û piştgiriyê bidin van hevalê xwe vî rêveberiya nû ez barim hevalê me mahîr dixwaze tevlî weşanê bibe hevalê Qadir em dikarin me tevlî kirê ez hêviya axaftina te qedandinoyî me baş e ez barim ez bûm bersiv yani tiştê ku henê plansazî ki merû çê bike tune loma em jî naxwazin em bîne vê tiştê dikin vê tiştê dikin nagava meran got em dikin gere merû bike bi rastî em yan dibêjin dubare em bê komela Tatosê ji her awayê re ji gelê xwe re vekiriye zelal e rast û durist e bira şaş neyfemkirin bêguman komelê me dina jî wesan e îca tiştê ku me nekiriye an jî em nikaribin bikin em ji nikada soz bidin ew jî li gor me tiştek baş nine ji bo yekî plansaziyê me anka em bikin tune yani ji ber nexweşiyê tune bêguman xebat plansaziyê hene lê gava me got em dikin gere em bikin ji bo yekî rêveberiya nû çavê te nebire di vî nexweşî de tiştekî bike xêr ji van weşanan belê spas ji bo derfetê te damê hevalê Qadir em spas dikin hevalê aslan tiştekî heye ez vî bêjim wî diyar bikim gava hilbijartinê siyasî têrê pêkanîn de ez bê me hilbijartin ma du mesê me siyasetmedar têrê dikeve gunda yan jî li navçeyê ew ê propaganda xwe bike em vî tiştê dike ez avêtînim gund yan rê şê dikim divêne ya tiştekî wa heye wek wer heye niha me we jî gudarî kir ew tiştê we ji bo me per samîmî hat zanî çimkî hilbijartin maye du sê me na em bêne em çîj dike rast e ew tişta xelet e mer nikare bike wî tiştî na ez karim ve ez karim vegerim ser hevalê Mahîr Can piştî wî jî gelek peyamê me hinkî ew bûn to bûn em dixwazin wan jî bixwînin niha hevalê me Mahîr Can beşdarê weşana me bû ew jî dixwaze ji Tatos TV ra bibe sponsor em spasiyê xwe dubare jê ra dikin hevalê Mahîr tu bi xêr hatî gelo beriya axaftina te tu dikarî telefona xwe yan vegerinî ji ber ku ser ekranê xweş xuyakî rast bêj baş bû yekefekî hevalê Mahîr di vî navberê da ez jî xêratina te dixwazim xêr hatî ser çavan sersera gelek spas hakirî baş heva hevalê Mahîr niha tu xweş xuyatkî wek ser çavê te wer ronahiyê heye zanî ser çavê da nûr heye nûr hevalê Mahîr da lew tu xêr hatî em spasiyê xwe wek Tatos TV em spasiyê xwe ji te re dişinin tu ji me re bûyî sponsor niha em dikarin peyamê te bigire gelo tu ji bo Tatos TV'ye çima bû sponsor tiştekî xweş gelek spas dikim serî da xêratina bitinê hevala dikim sersava hatine ez jî Mahîr Suadiya me Özdemirê ji Xirbê sorim bu 20 sal ya Almanya'ya dönüm. Yani mana sponsorê rastî tabii ez komel da dest pêkim ki peyamê we ji gudarî ki ha komel mere gava got komel pir manî hene asta mana wî awid wekî temelê gelekê yani merû nanka xanîkî çêkê gavaş di temel da dest pê nekî tu jûrê çiqa çêkî saxlem çê navê ha komel awil ji me giştikara temelekê û adresekê danışmaya. Aslında mevcut kare ha bebece dengi gelle yani. Dengi me giştkan hatta gel çeşit evke yani mevcut kare bebece insan ne kare dengi hebe yani ekonomi ev komel jwara deve kuvvet deve hepsi yani. Mana komeli tabi tişi daha ziyadettir hena. İcat ziyade destek hini umarım evka sponsoriye
از خود مجبور دبینم جبوی سپانسوری یعنی دبیجم مادم گشتی که یک چقدر دور دبه برا ببه لازم دیمه وره هف و جهف را ببه آلیکاری یعنی معنی کومل جوی براتر جی مثلا بیجم تازایی چه دوه insan he ekonomi durmayı rinde ama insan edini milleti me rastici milleti fakir belengaz fırzede yani meru gava tazay ki çebu iruş hatiye durmek ver herkes mecbur ki de tazaya da xarine bide eğer komel nebe bir cinari mera nebe insanı fakir çavat kare xarine bide ser insanı bisid insanı sesid insanı yani jbervi vak کومل جمرارا دوی قوته کی جمرارا دوی باوری کی جمرارا دوی هرتش yani معنی گله yani ne tane mane ki de mane ja وقلا festivala kır na festivalci çid ve beraber ve قوته çi de yani قوت çi ekonomi em gerek ağul be hevra jare komela ko temeli sağlam ki ekonomik destek ki baş bedeni gava bu قوت bu merud kavre جبوی سپورجی چند هوالا درخه جبوی وکی شینو شایاجی درخه جبوی هر تشتی قویتاته چی دوه یعنی تدکاری آلیکاری آننده بدی هوالی خود بدی جیناری خود بدی اقربای خود فکر ناکه وکی تبیجی ترکی ayırmak sızın تدکاری به هر شکلی قویتاته هبه تدکاری آلیکاریه به اما قویتاته تنه به تدکاری تشتی بکی مثلا بخازی فستیوالی تمام داخازی هوالی مهنه yani mel baş hamd ki veki hasretek yedeli meda hem hazır festivale çek hem hazır verende hem hazır hevdu bibine gava ekonomitine ve hem karvala iş çek yani mesela bu hazır disi festivala herkes de hazır meru düze ve şasi ve şa destek bile illa yek dikeve awul gere meru temeli çek ekonomiye güçlük destek biki ki bine kever alikariye bir komela mebrab قوت ve aycam bu sekini yavaş yavaş cari festival kişiye ki 3-4 sal beri 5 sal beri komertine bu iruheye emiruvan sorunu wan hep tiştini her zaman yani gava komel sağlam ve amkara festivala çeki amkara başka faaliyet edini çeki ihtiyaç insanı meşbe heye yani mesela bu insan ek fakir tazayı küçüğe ve komela mera hebe dikay anında alikariye bedi kes ferneke ki fakir ve zengin diye tazaya baş derbas beki yani pırtış ten rasite bu bir danışmaya insanı emgeçtik rasite böyle şey manevi zayıfiya me geçtik heye gava emgeç lehenda hebe insan me komeli tekmeli diniz ve fernak yani melhenda hebe merve kuvvete ki گوتنی پیش یعنی مزنا هنه پرتشتی گوتنه اما میرو بلکی وان به ازبره دبیجه معنی وان پر گرانه گره که مرو راستی وان جیب نوره یعنی سپونسوری وکی برا اوک نه حقارت نه امان کار کار مرو به سه چهار انسان تنجی داخل به سپونسور اما گاوی کی زیدی به برا خیره هر کسی تک هونا برا قوت هر کسی تک هونا برا پاورا کرن چی به یعنی برا مثلا ببین شخص کیم به ممكن دحف ببج يوم ما بقى نلا شخصاني برا نوي معني مقدار هندك به زياده به فرناكه شقه باركرن تشي به واقع بقوات به واقع تي جدي گرتني واقع معنوي تشي به يعني ازوانات خازم ببجم اگر برسي و هنا ديسا او كمان بدمي درسوا بدم از نخازم زمان حواله بگن انسان میدن خازه خبر بده دیسا جویرا پرس پاس دکر اگر جبوی سپونسوری دیسا دویجه وکی فعالیت دنیجی چد و برادویج کوملا تاتو سرت حاضر دا خازی حوالا چه هبج مرا بویجه از درس واندم سری داد کارم بویجم جبوی سپونسوری از حاضرم چی göre ver serme az alikariya webkim دیسا دویجم حیا ممکن به برای کیم نبه یعنی از کارم دوستی حواجی ببینم اما برای که daha çıkazıdır ve mehvra dövü kuvvete ki daha barik tatusi yani kumelayan göster ko spas kim jwara حوالی قادر دستور ها از
حوالی مایرا تشتکی کرم که حوالی آسان کرم که اجی جبوی حوالی مایر جان پیامی من باشیه نه پرتشتی خاش کو باش کرم که پشت ازیجو بله حوالی مایر دوباره تو بخیر هاتی براستی هم گرکی که خوش بون من رنگ و ریه تدید تمجی آلیکاری و پشکری دای کاملا تاتوسی سپاس جبو آلیکاریات ته براستی سپاسی جبو همی کسی کن آلیکاری دانه کاملا تاتوسی تایبتی جی گلی میل دیاسپورا ایل اروپای جیان دیگه حتی روژا ایرو آلیکاری و پشکری خواه شوا نخستنه ام جبو همیان سپاس دکن ام جوان را ریز دارن اولی مایر ام آها فهم دکن اولی مایر دبی از این ساله که ساله وقت تاتوس تیوی ببب سپونسوری وی لی تاتوس تیوی بشی و برنامه وی هنه ام بینی هر برنامه و هر بشی جی برا جدا بن وقت اولی مایر جانی زمان یک شخص یک نه بگو من اولی مایر تنیجی دکاره وی تشتی بکار بینه لیگا و هفکاری هبه زیتر دبه کرم که حوال قادر کرتاسی مخواست خیراتن بکش بو یک گلک سپاس کن ته باش فهم کردم گلک سپاس کن باش کن سپاس همش سپاس که و تاجی دیار کر حوال مایر جی دیار کر هفکاری تشتکی باشه نها پشت هستن حوال مایر متشتکی ها هیس کر زانی نها حوال مایر چقا جمعه دور بیجی پشت پیامی وی گرم پشت پیامی گرم املبا هفدن ها زانی از وک ورد فکرم نه حوال مایر نهال جیم من از ورد فکرم پیامی گرم شانجمه را اره از باورد کم کمالای تاتوس جی پیش روژه دا فستیوال باش دارخه از حوال مایر امدوان فستیوال دا گوونده بگیرم گلک سپاس کم راستی یعنی مرول لازمه به فیزیکی نه راهی خو بداله راهی خو گریدای به یعنی کمالا ما مالا ما هر تشتید می yani zber wê dibêjim merû bira beklentiya me ra tune be yani heta kêmasî hevalê me ra hebe merû destê xwe bavê jî bawer ki ez dimê zankal tekmanê me li hinda we gişta me gelek spas kin ji ra hem spas kin hevalê mayîr weşana me jî em mijarê me yê gelek em hê daxve em ji bo peyamê te ji bo alîkariya te aborî ya derûnasî em spas kin سپاس ها سر چاوا حوالی مساج نویساندن belki mi generiten spas kim ji boy giştika çiz ve beraber ve mçene az 20 sal ve deram diyaloga minu gund yine aynı vaki 20 salana lazım tüm jiwer germ bigrin çiz ve beraber ve çaroy dünyayı ne mecbur yani mana zire merujian bike ne zaman ki kına meru kare hera çi bike van tiştana mane wan per gran per jimem yani az devejim çid ve beraber ve yeklik her dürüstiye gerem ve riberne de bu hevraj dürüst çi göreber sermejen derek abi hevra ki masi heft tamam bik be kuvveteki şuara tisa spas kin heval mayr dubare spas naha ez dixwazim jnêvanê xwe ra tiştê bêjimê beriya pirsa min gelek peyam niha tov bûne em hinkî peyamê gel bixwînin dibe ku şopînerê me pirsê wan hebe ji we ra em van peyama bixwînin pişta em bername xwe bidomînin niha İmdad baba evar baş gelek komera hevalê tatosê gotiye Murat Yaşar hayırlı yayınlar Recep Can baş hev baş hevalê Delo Tatos TV bira xêr ve gotiye Nezir Karabulut evar baş Tato TV li ser xêrê ve Roger Rûsavi me xandı bu evana ez hinkî berjêr werimê Yahya Demir evar baş Slav û Rêz ji hemiyan ra gotiye Sevekî Sarı Demir evar baş hevalî gotiye Fuat Sevar selam aleyküm her bijî gotiye Servet Kulliye evar baş gotiye Cuma Sütçü her bijî evarê Qadir Bedilu Can şib gotiye evarê Qadir Bedilu Can peyamayî me revand ez jar vegerim ser wê çünkü peyama em naxwaze baz bide ser peyama ra ji we jî lêgorînê dixwazim ji ber wê yekê gelek peyam ji gelê me hatine ez vedigerim serî de bira peyam temamî wernê xwandin
جی امابون امراه دمیرنا پیشوا هرمکی پیام منه خواندموش هی شوپنر مت کاره دیاربکر امجار کاره وگره سر پیامیون gelek peyamatını. Cuma sütçü her biji evare kadir ez bedel u can te piroz kim to her hevi gotiye Can Gürhan Slav Rez apo ser khiri ve Tatus TV Slav Rez Murat Gürhan hevali Fuat Gürhan Tatus TV'ye hoş geldin gotiye Erez Çetin Kaya Anjel ser nave deng bej Abdal Zeyniki ev je Erzurum'ye Abdal Zeyniki je Erzurum'ye hevali aslan bawert kim اره د کلیه را در باس ویه لکلیه سکینیه حتی چهارمی جهاتیه لیج ارزرمی از نزانم بارکم جه ارزرمی نینه از جی نزانم حواله قادر نایستش تک شاش نخوازم بیجم جی لیج سرحده لی نزانم کجا جاگریه عدال ذهنی که جه ارزرمی نینه جاگریه بارکم بلکه اش خلط بم لیج ارزرمی نینه حتی کلیه جهاتیه Hatiye şavarmeci. Evali Kadir. Kerem Kevali. Evali zeyneki avgeci xamureye. Beli, meji verzani bu. Raste. Spas kimj bu agayete evali Cüneyt. Böyle Erzurum'e bir evali Erzurum'e gele zedemaya. Jiberuj Erzurum'e işte zanım. Raste. جخوا و چاته چلیه د دعاته داش فاتح ناست که زانی از باورد که مرد به فاتح جلوه ناست که گله میرو ناو تبلیه بکر گله جلوه ناست که راسته حوال فواد گران تاتوس تیوی هوش کردن گوتی مراد گران ارز شدین که آنجل سر ناو دنبیج عدال زینی که گوتو تمام میاو دیار کر جمعه سوچو پیام شاندیه جمعه جمعه سوچو پیام شاندیه شاین آی تو سلاو ریز جوه را گوتیه امراه درمیر سلاف بسمام بخیر هاتی گوتیه رجب جان باز پیام جمعه شاندیه تنی پیام تشنن ساندیه پیام ای والایه جمعه سوچو حوال امراه تو بخیر هاتی گوتیه سواد گرهان سلاف رضا پو سر خیره به توتوسی گوتیه جمعه سوچو حوال رجب جان باز تو بخیر هاتی سلاف گم جبو ته گوتیه امراه درمیر ناف خیره دا بی گوتیه نجمتین اینجا سو جمعه امو شاندیه موجی شاندیه پیام ای والایه امراه دمیر سلیمان آبی مرحبا گوتیه سلیمان حسن مرحبا امراه دم باش گوتیه جهدو را پیام شاندن و گل مجی بریامه کیاستین یا یک چیزمه را پیام شاندیه سلامتین حسن سر کپتن جبو تاتوس تیوی را وشان خواش گوتیه سلیمان حسن سروت کلیه سلام حوال جایی تو باشی گوتیه امراه دمیر تورپیل جبو جنید آبی سلاو ریز گوتیه Mehmet Emin Narin Emrah Demir nav xeyir da bir gotiye bire Murat Gürhan evvel Kadir hevali Fuat Gürhan yayını alsanız seviniriz Tatos'la ilgili diyecekleri var. Maalesef Murat Gürhan emteni nevan xud kar bigro veşani ye jmera bigo sponsor jent karwanji bigro veşani peyami wanji bedari ki le un perse ve have evke ve have un kar wek peyam bişne emji liver وان پیامج رهبرین کمره تاتوسی را بخونه او جبه برسف مهمت امین نارین حسامتین نال کران صاحبی بریز سپاس توجی هره بیگوتیه مهمت یلماز خاله جایت سلا و ریز سرکفتن جبوی ته سرکفتن جبو همو گل تاتوسی را گوتیه ایوب آلتون سلا و ریز و شام باش هدایت شریک بن نوی tekmanlı dereng mayi gotiye Saadettin Komlu Dere herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tatos TV'nin tüm Tatos halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum Gotiye. Ben Beyköylü Saadettin Komlu Dere Tatos Der'in yöneticisiyim. Görevim sekreterim. Çok şiddetli bir grip geçiriyorum. Onun için çok Tatos halkından özür dilerim Gotiye. Biz de buradan kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Fuat Guran Hevali Murat Bekhiratı Gotiye. Emrah Demir Saadettin abi Bekhiratı min zaf biriyatı kire Gotiye. Hakan Atbaş geçmiş olsun Saadettin abi Gotiye. Cahit Polat, Mehmet Yılmaz Slavu Rez Jibote, Mehmet Bek. Emrah Demir Saadettin Komlu Dere abi Bekhiratı Gotiye. İsmail Komlu Dere Şev Baş Gotiye. Şahin Atu Tatosuvi için bütün dernekler birleşmesi lazım Gotiye. Valla heviyan me bangaveziyan meji ewe le bavertkim hevale cüneştiş ki başku yani
komele çıqa zede be ev kemasini ev tişteki renge zani jmer jibme gelme tatoş tişteki ereniye heva cünü diyar kırıvuji le bebe yekşi baştı be hez üç adı be yek hez de be hez be nevi tekmanlı ez derbabum le hevesten dini gere Kurdin misande le xalati gelek navda he ez derengi ketime bu kortası ver gotiye Saadettin Kum dere Kadir Güran kardeşim benim şahsi bir vefa borcum var sizden ricam mesajımı okursan sevinirim bu Ramazan ayında Hidayet Çerik Derbasi ve Mam Saadettin Gotiye Mahir Can Jmera Peyam Şandiye Fuat Güran çok geçmiş olsun Saadettin abi Gotiye Emrah Demir Cahit abi Sılav Jboyte Zaf Civan Dukhye Liser ekrana Gotiye Münacahit Yılmaz Jboy ve Komela ve Serketin Xazım Gotiye Ferday Konak Selam Başkan Gotiye Cahit Polat Gelek Spas Jbo ve Mamoste Emrah Cuma Sütçü Halef Fedayk Konak de Bxirati Sılav Haskirin Jbo te le geleme Kurdi Denise le gelek xalati dinav Kurdi avan da hey bira Kurdi ve bira xalati ve evet demek ki Kurta sereras kvantışta Kurdi başı Cuma Sütçü Peyam Şandiye Ömer Demir Peyam Şandiye Yahya'ya Tekmani merhaba evar başlav Rejve Hamyan ra Hevalin Sıdık ra Cuma Sütçü Peyam Şandiye Me Tahir Dağ hepinize selamlar benim tüm Tatos derneklerinden isteğim eğer amaç halkımızın yararına ise neden tüm Tatos dernekleri bir araya gelip tek bir isim altında toplanıp halkımızın diline kültürüne göre hak hukuk adaleti savunabilen bir dernek kurulmuyor. Birlik beraberlik adına halkımız için daha yararlı olmuyor mu? Ayrı ayrı derneklerin asla Tatos halkına yararı yoktur. Hele bizim bazı derneklerimiz Tatos halkın diline, kültürüne, yaşantısına göre davranmamaktadır. Bizim halkımızın kültürüne değil. Heval aslan barkun teva peyama khant em veger laskidina. Te gudari kram peyama barkun. Bele. Eri, bir ateda bet jbir nek emina veger seri peyami. Heval qabil ki bir bixem gotini xoş bir neke براستی و ارکاته لی از بارم کاری تزیده تو جرج بیرد کی جبو منی خودی درکتنا تاتوس تیوی و پاورا کرن و کانال یوتیوب و عجباندن و آبونه واناش بینی زمان باشترده به ببوره جرج بخم برشاش نیفهم کرن ولی راسته تو تشتی خاش تینی بیرامه امیوان لسر بشان اینها دیار بکر بین zaman Murat Güran Aslan Başkanı'na katılıyorum. Buradan Avrupa'daki Tatoslara sesleniyorum. Tatos Derneği ve Tatos TV gerekeni yapsın Şevbaş Gotiye. Spastıkım. Em spasiyo hoş ser riya Mahir Hevali Mahir Canji, Hevali Murat Güranji. Em hamu Hevali khoyn gele khoy Avrupa'ya radişini le Ali Kariyan zedej kumela radbe evi dali evke da çi derfet on hebe jmek yemnek. Emrah Demir Aslan Demir abi mina kutu xatir bixwazi ez ji dil dixwazim tu bibî parlamenter gotiye spas kim ew jî peyama wî ye Abdülcaberî Ocak Kaya Tekman Molla Mehmet Köyü gotiye Slav Eyüp Elbaşî Slav Rêz ji hemû nêvanan ra gotiye Saadettin Komlu Dere Peyamek Dirêj şandiye gotiye Kadir Güran kardeşim merhaba benim sizden ricam var bu mesajımı okursan çok sevinirim. Bu Ramazan ayında Avrupa'da yaşayan Tatos hemşehrilerimize ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere derneğimize katkıda bulundular. Onun için benim bir vefa borcum var. O dostlarımızı onur etmek için isimlerini okursanız çok memnun olurum. Menderes Sever, Metin Sever, Remzi, Gözcü, Sabri, Enha, Naha ez tişteki ha becim evvali Saadettin. Eri alikari tişteki başe. Levi çağ nav ne xandune va ev kamene va fikri mene beter baştı be alikariya Armanca alikariya ev ez bağırtkim le texastiyem peyama te bixune emedisaj bixune zanit Menderes Sever, Metin Sever, Remli Gözcü, Sabri Erratta, Hüsamettin Akkuş, Ettem Kumdure, Cevrat Kumdure ve Tahir Şener Gotiye. Çok teşekkür ediyorum onlara. Emji Jiboy Ali Kariya o anı abori emji spasiyo juvanatışını. Göndemira Beyköy hepinize iyi akşamlar Gotiye. Buran Taş'tan Kadir kardeşim hayırlı olsun inşallah bütün arkadaşlara selam saygılar Gotiye. Mensur Baba her bejim Mahir abi. Cuma Sütçü Kek Mahir Özdemli Eskhir Atın Atet Xazım Gotiye. Cuma Sütçü sa Peyam Şandiye Abdullah Ocak Kaya Peyam Şandını Peyam Yan Valanı le emzanı evlivere bixwe.
Aydin Cihanoğlu, Mahir abi, Tatos TV'ye hoş geldiniz. Saadettin Komdere her bir hevale Kadir Gotiye, her bir hevale Mahir Gotiye, Emrah Demir, Cuma Sütçü Peyam Şandiye, Göndemira Beyköy, her bir Kadir Yanto, her bir Slavrez Gotiye, Cuma Sütçü, Spas, Jibo hevale Peyamın ki berjir attı, bu borinin ez gere baz nedim, hevale me perhirsi de jüvi ariye da zani, ez naxazım Peyamyan baz bidim, le hem hatı da ya Peyama. İmdat Baba Tatos TV YouTube kanalımıza lütfen üye olalım. Büyümesine yardımcı olalım lütfen Gotiye. Ezirser Peyama imdat kayaslı kevme ki ezitişka bejimi. Gelo hevala. Gelo şopner me heja. Temaşevan me aziz. Bun dikarı liser YouTube kanala Tatos TV biba abone. Kanal me pavrakın. Kanal me malbata xara, jeyaka xara peşniyar bikije hevale xara. Bira gel me Tatos'e bebe abone bir kanalı. Naha em çıka xo bigine gel xo veka baş dibe. Veka em serkefti dibe. Yani evka me tika me jüve eve. Jüve eve. Hüsamettin Eğimi, Saat Xoş Gürhan Bey Gotiye, Hüsamettin Özdemir Gotiye, Peyam Şandiyevici, Peyam Ayvalaye, Engin Sütçü Mami Aslan Delal min gohla axaftına tek girte, axaftına ki pır xoş kir. Ez ve demi festival pır nezda şopandım. U ve demi nehaqiyek mezin li Komera Tatos hat kirini u erveberin heja ve her tişkir ve ya heri giring ve mezin hünermendek saz ava kir u hez u ez hevi dikim ku rojek li Tatos'e hune bimirovên Tatosyan ra u hevditini bikin. Slav u res heviyan meji eve hevale Engin Sütçü Mehmet Ronidar hun kareki gelek piroz dikin em be we serbilindin em jwera serketuna heri mezin û tenduristiya heri baş dixwazin Slav û rêz Gotiye Mehmet Ronidar Alican Kandil cî bise em peyama nevine serva nevine maçem peyamê me sanî peyam zêdetinî hevale Alican Kandil jî gelê hevalin li ser YouTube'ê bibin endamê Tatos TV Gotiye Spas kin hevale Alican Menderes Sever isimlerin okunmasından yanayız Gotiye. Gelo hevala ev fikramı bu diyar kir le peyam hat mej xan ve ciddi. Beborine Gotiye isimlerin okunmamasından yanayız. Menderes Sever. Okunmamasından. Gele raste fikri meji ev bu hevale Menderes yani gava meru xêrê bike ew xêr û ça were veşartin yani wek veşartî bimne bêtir baş dibe. Lê em zanin jî xêra wan xêrekî ewke giring e ya pîroz e. Menderes Sever isimli okunmamasından yana ez gotiye hevale Menderes em jî wî di fikrê da bûn. Ozan Güran ben şunu belirtmek istiyorum Tekman'ın ölüm haberlerini bütün derneklerin biraz da olsa geç paylaşmalarını istiyoruz. Çünkü bazı sevenlerin hala haberi olmadığı halde sanki derneklerin bu haberin yarısındaymış gibi paylaşıyorlar. En azından bazı sevenin haberleri olmadığı halde sosyal medya derneklerin paylaşımlarından öğreniyorlar. Bu da acı bir durumdur sevgiler. Ben de bu mesaj üzerine, bu peyam üzerine tek bir şey söylemek istiyorum. Yani Ozan Güran yani Tekman halkı yaklaşık yani dünyanın 4000 yanına yayılmış durumda. Biz de iletişim çağındayız. İletişim çağında olduğumuz için iletişimi de iyi kullanmamız gerekir. Onun için derneklerin bu mesajları anında yayınlaması da gayet güzel. Herkes içeride bu pandemiden kaynaklı. Herkes bu önemli şeyi öğrenemiyor. Dolayısıyla derneklerin paylaştığı mesajlarla bütün Tekman halkı herkes bu ölüm haberinden haberdar oluyor. Komşusunun, dostunun acısını paylaşmak için yardımcı oluyor. Ben Ozan Güran'la tabii aynı fikirde değilim. Mehmet İba. Hepinize en sıcak duygularımla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılı dilerim. Tatos'ta selam saygılar. Hüsamettin Denbaş Kadir Bey selam Rezgot diye. Menderes Seves. Biz Sadrettin arkadaşlar söylemiştik isimlerin okunması yanlısı değiliz. Sadrettin arkadaş neden bizim irademiz dışında isimleri orada okudu? Ben bu konuyu Başkan Sadrettin arkadaşlar konuşmuştum. Sorun değil. O sorunu büyütmeye gerek yok. Hevale Menderes Sever. Suat Güran Slav Rez Apo her beji dengbe Slav Ser Xeyre ve Tatos TV. Oltu Slav Rez Hevale Kadir Yahya. Hevale Yahya em jîver peyamê xweş te ra dişinin. Hevale Yahya jî hevale me hêjaye em ji peyamê xwe girîng te ra dişinin. Spas ji bûna
کک سرتین سلاو رز جبونا وی سامتین ایمه گوتیه عبدالباری اوجا کای اوش پیامه کی والاج مرا شاندیه ام نا وگر سر پرسا جهوال آسان راحتیه گلو حوال آسان پرس بیراته دا یان از دوباره بکن حوال قادر بری که تو دوباره بکی از دخوازم تشتک بکرتاسی بینم زمان حوال می اوزان گرهان جبوی آگاهداریا مریان گوته بو یا براستی اوان نگره امویا حبه که باوی که زلال بین زمان باوی که وکری برا شاشنه فهم کرن بگمان امجی نخوازن آگاهیا مریان بدن لید مخوابن مرین جی واستی یک جیانه پر جاران ام درنگ بدن آنجی ندن ام رخنان دگرن پر جاران جمره پیام هاتنه هون چما مریه من نادن آنجی هون درنگ ددن جبوی یکی برا شاشنه فهم کرن ام جی وی اوی دبینن جار جاران هنک حسکری هن کسان دمرن درنگ پید حسن لی مخابن او تشتا کو تشتا دست مدانه لی جار جاران جی پیامی ور تایبت تینی دبی اوا مریه لی آنها نبیجن ام بینی ساعت کی دن آنجی جاردا می آگاهی داوهینا اموی تشتی جی برچاف دگرن برا خبر حوالان جی هبه بخوادی خبر داینا مرن داینه جی یعنی تشتا هری زورش بو کاملا ما لی ام چی بکن مخابن مگوی او جی راستیه جیانه بری کرم که حوالی قادر والا پرسا تاگو دبه کو مجبیر کرد و دوباره نری پرس اوو پرس دبیجی گلو کمله تاتوس چما نابن یک خواتی خود چما بر ریوا نابه به هفدورا زانی یعنی ویچا جوجاتید که ناف گلی تاتوس دبی خواتی اونجی باش نینه دبی یعنی گوری چاند هنرا تاتوس جی تر ناگرد دبی ویچا ببه یک جبوی می بهتر باش دبی بله سپاس جبو پرسا حوال جی جبو پرسا تجی نا اول قادر کومل تاتوس دی استانبول دا سه کومل نه گلمه تاتوس جزانه زیده یا کوملان جبو گل تاتوس پرسکریک نه زیده تر بن دا زیده گل خارا خدمت کنم دوی باوری دانه جبو یک تیجی جار جاران آنی زمان دوشان خدا ام بینی د جوینی خدا مرود کاره یکتی که وها چه بکه وک فدراسیون مرود کاره ام بینی سیوانه کی دبیا چاتی کی آوا بکه دبن ناو فدراسیون دا مرود کاره خباتی خواهورتر بکه جبو امی چاندو هنرا تاتوسی جی اول گوتیه باشتر دبه راسته لی قاسی کو ام لکومل تاتوسی میزد کن خباتی خواه میزد کن ام باورن ام د خدمت گلی خودانه ده هر آوایدا ام بینی جبوی چاندو هنرو آلیکاری و پشکری بگمان هر کومل دکه لی آهری گرینگ از باورم گل جمعت شوپینه ده هیلا زمان و چاندو هنر کردی دا کومل تاتوسی به تبو کیماسی خواهی سرکفتیه از دکارم ویتشته بیشم از باورم بو برسیم سایانه از آن پرسایش کار پرسکم نها حوال شاهین گوتیه تاتوس تیوی درمان کووید 19 اوش تشکیل باشه Masum Burak Güran goti aile olsun gönde mirak köyümüzün göz bebeği Kadir arada bir konuklara dön demiş. Vallahi hatış gahaya gere en peyami gel bukhunu jiberi esveda peyami gel dukhunum qaraqamış zabu ne desime danine. Agit Akkuş gotiye Slav Reis Heval benim bir sorun olacaktır arkadaşlara. Ölüm haberleri veriyorsunuz yanlış bir karar değildir ama ölüm haberlerinden hariç biraz da durumu kötü olan ailelere destek çıkmanız lazımdır gotiye saygılar. Na Heval agit eskarım seri fırsat bisim. Berya و اشان جنب به حوال سروک کوملا تاتوس در آخفین مگو آرمانجا تاتوس در یا که چی آلی کاری دو گلی خورا حوال آسان تشک ها گوتو بو یعنی جبوی ما رمضان ما چی آلی کاری کریه ما چی آلی کریه و جبوی ما نه خباته جو خود بید بنگهیا کوملا دا افتشتا هیه نه از بگرم سه حوال آسان حوال اصلا تو bir peyama حوال me agit akhuş şerde fikri debeci biraz daha ölüm haberlerinden öte biraz da ailelere destek çıkmanız lazımdır. Peki Ali Kariye işte ha tu ne gel tu merat kari katıştı diye. حوال قادر از دخازم وی حوال me صدیق ببرسیونه هجمار موان کاملی سایمان دبینه یا حوال me جی مختار بوی تشتی
بگو ما اجد کارم ببرسیم لی حوال صدیق ببرسیم باشتر دبی حوال صدیق کرم که حوال صدیق کرم که نباتن بله حوالو مقایگو حوال قادر انج bir bakırım ve bir başkan enj bir var nekırın rasti ez serida hevale ku peyam jiboye ve birya komara tatose şandine hevale Yahya tekmane ji ez binav kırım selam şandiye ecwan hevalara selam ekoy gel düşünüm aleyküm selam de bejuman hevalara tabii nurani not kura girtin heval ege destire o hebe belki ki derece haber bidem na seroki mej ani zaman evali qadir evali mey mahir ani zaman komel çene çımaatını avakırını ecbi kırtasid karım çen kelimalı seri vakıfım na komel çene komel bir sehari khwane genel debejin yani debe 3 ana temel üzeri çene sosyallaşma yardımlaşma kültürel belki yenik hevala perspektifun gotine min jber hevala raji qasi xud belki şu an raji sabah ber cevap na sosyallaşma çiye insan varın ba hevdu nas bikin halu hatırı hev bepirsin elser şahsiyeta xu bejim ez 12 sal biş gunde xu derketim min çevra xu ali tatosi kes nas nekir de saya خیر خاصه دا او حواله که میکو ایرو کاملا تاتوسی بون سبب آوا کرن هم جوانا سپاسدارم بروی قاسی مجی دور دا خودیت مگلک انسان خو ناس کرن yani sosyallaşmış mı hani ki luguri çevra xo luguri kesi tatosi na havano mego sosyallaşma kültürel ve yardımlaşma na brasti alikari eri komeli kırdabın Türkiye miyem gelekli binin avana pektinin led aliye çandı hüneri da emine ki brasti da bejimra gele mecabı zanabın komeli meydanına zaf şunun adı binin eri alikari van şeydi ben şu boy em beni turnuva futbolu sosyallaşma yabancı habat yavan şey bu ne le komela tatosi hani ki daha cüda xabatı yani daha bir grani de xabite hem beni izliyor insana ki cinari melver megela kaji ez bavarım abana kriye kava destek de keve qasi derfeti xwe ne tatosi beji hem bu cinari xwe qasi derfeti xwe xoyi dert kevin yani Ali Aboriye da raste herkes bir xabatı de ki le hem erka xwe komali adını edina bir cinayının çiye liser sosyallaşmayı liser çamdiye hem beni komala tatlısı içi ki sarı cari serenga açıydı ki değil mi piknik liberya hem beni nava çamdiye da çeheye işte kunav kurda da çamdavi da zaf gring var dengeci hem beni davet lepewi pişberka kışıka kare tatlısı evanaş khora xistine kar ku karevane ku qase gücde sevan derfeti meti emyacı bicitine brasti elkazın viyacı bebejim na alikari raste meru heneki daha cüda bu fikre gero ilo çıma gele kurt akasa koşber biye akasa pari biye le tamami döne bela biye çıma vari utune uci utune valati utune tabii ki heye emci gelekinin heval anın çarda hazal sare diroka kurda beliye na civak biçid min civak em hamil heval biya dizanın ez binim zaman dibe bi diroke çande u bi zamanı xad bine civak heval anekani zaman gotun tuşkijan zamanı haber bidi tuşu milleti te hasibandın tuşkijan çande jiyan biki tuşu milleti te hasibandın kesi ku diroka wi tunebe nave millet kesi ku diroka xwaji nizane be peşa xo nabine komala tatosi li ser vana xebat kari xudi ke dema ku mugo heval xwede jwan razı be heva komel ava kirin komel emey daha bereci hebun min şahsi xo xulkilek avan hevala dit mugo ez dikarim bivan hevala ra xebat bikim çünkü fikir ramali meji evbun mego em jiboy gelak bu geli bindest jiboy geli ku em beni iro beni bandora devleti netewida zamanı yutune çanda yutune
şansı wî ku tune ku behsa naslama kimliğe xwe bike. Ka em li kileka van hevala mevana wisa dîtin me kileka wan cikît me ji em ji wara bin alîkar ji destê me çi hatiye em ji di wî warî de xebatê bikin. İro hevala gotin mesela pirsîn serokê me anî ziman ez xazim rekî daha vekirî bêjim. Gelek rekne ji bo ku çima tatos hemî komelî nabine yek. Belê rast me got hevalê dirna jî di warê aboriyê da ew ji qasî xwe qasî derfetê xwe ji gelê xwe re alîkarî dikin. Em ji wan re jî di bo wî warî de gelek spas dikin. Li ber van hevalê Cunêt anî ziman got tatos der em bênê 15-20 heb rêveberê wî xene bi serê xwe em qirara nagirin naweşînin. Em berê bi gelê xwe re têkiliyê çê dikin tiştek ku em hevalekî me önerekî dayine ortê me ku gotibe erê em dîsa bi serê xwe tenê nakin em dibê em gelê xwe re têkiliyê çê bikin fikr û ramanê wan jî bigirin çünkü komela tatosê bawariya wî eva ye ew komel be ew sazî bin ew partî bin ew ticaret be kesê ku hêzî quwetê xwe ji gelê xwe negire serketin jê re çê nabe. Yani emrê me hat eser 5 salê ra me eva berçavê xwe dît kesê ku ji gelê xwe hêza xwe negirtibe ser neketiye yani armanca xwe da bi ser neketiye. Em rind vê bawariyê dane ji ber wê qasî em tiştê xwe berê bi gelê xwe re parî dikin bi tevî gelê xwe qerar digirin paşê derdixine holê em dibin em vî karî dikin. Li ber vîya dîsa jî em dikarin bibêjin hevalê Mahir Özdemir ji wan gelê me yeke mala wî ava be ji bo Tatos TV'ye jî dibe sponsor fikr û ramanê wî jî her wekî me ne em dibêjin dünyayê nigê her tiştî yek aboriye. Me got komelê dinina jî komela Tatosê jî her wekî cînarekî me ji dest dikeve qasî derfetê xwe em alîkarî dikin lê ve alîkariya gava ku bo ji bu temamî gelara em bên îro komelê Tatosê ji bo gelê Tatosê ra ve alîkariya dike eger ku gel li me nebe xwîyî gelê me li me nebe xwîyî em 15-20 hev ka em ê çiqan ji gel re bimin bersif. Ji ber wê qasî bangaziya me jî ew e bira adinê ji bo TV'ye jî bibêjim mesela TV ji bo ku bercewendiyê xwe ji bo ku serkeftinê medya niyekî pir muhim e yani en kuvveta mezin medya mesela bi çi karî îro medya neba gelê me Avrupaya hetanî roja îro gelek ji me re alîkarî şandine em ji hemiyara spas dikin xwedê xêra wan jî qebûl bike eger ku medya neba ser medya neba ka me ça xwe bigihanda wan hevala veya wan hevala ji me re ça alîkarî bişanda wana ji ber wê qasî başkan serokê me jî anî ziman Tatos TV her çi qas ku komela Tatosê önerî kiribe pêşvekî kiribe dahî Tatos TV ne ya Tatos derê tenê ya temamî gelê me tevaye kî di wirda dixwaze li ser esasê Tatos TV ne hevalê me jî dibe yani xura tüzükekî nizamekî danîne dibe xalê sor toxum işte bin qarmişî xalê wanê sor nebin herkes dikare were di wirda xwe îfade bike fikr ramanê xwe bîne cî ji gelê xwe re bi fikrê xwe be bi ramanê xwe be bira dikare bîne ziman kîne ewana me gotin nava çand û hunera Kurdî da çi heye genelde em bênê melê me pir pêş tane dengbêjê xwe re em pir deyndarin gere em wan dengbêjê xwe süreklî li ser serê xwe bigirin dîroka me û zimanê me çand hunera me hetanî roja îro zafê wî bide wasta dengbêja hatiye hetanî roja îro em ji wara pin deydarin gere Tatos TV jî li ser vîya zaf giringiya bisekine tiştê ku din ez bibêjim em bênê bo alîkariyê ka hevala çi alîkarî kirine pir saat kirine ez werim wê derê heval na li ser medya merû her tiştî nikare bi feyî xeber bide ez bi kinayî bibêjim lê heva bangaziya me ye gelê ku Tatosê eger endamê me be nebe deftera me notê xwe girtine hevalekî insanekî me tek panotekî dabe dahî deftera me de qeyd kiriye kesê ku bixwaze bê ez dixwazim werim di wir da
deftera ve dibe yaptır ki kontrol kım ez mezevkim ka gelo mu 5 pano tabu mu pano teki dabu le bağır not girtiye ne girtiye em jviyara jî tamamı geli tato sıra vekirine dereme herkesi ra vekiriye em dikarın hesap edin herkesi bra vaji bangaziya mej geli merabe hatani roja iro em kesi kujmer alikari kirine rast menavi kesan ne gotiye daha per emser senine kesi ki alikari dahi menavi vane gotine nay gotinji yani em ben ecmer alikari hatiye kirin kasamada çi hebiyet Ramazan dabe ve xud ve pandemi de ducara alikari hatiye jigeli mera daha sal peş taji Ramazan da me sürekli alikari kirej geli xara em mesela dinavra hani keval şimera haber hattine hani ki bu xo gihandın ama telefon kırnecmera telefona dernega meye leba seroki meye mesela gotiye min ve meye düme semana xabite me fatri xu nedane em jwan geli xora usabuni alikar kesi ku nexweşada nexweşxanê da çêbûne gotine me nikaribiye em nikarin nexweşê xwe binêrin ji me re xeber hatine em ji wan insana ra bûne alîkar lê bira viya hevalê me dîsa dubare bêjim rin bizanibin ew kesê ku em alîkarî didin jî kesek ji me re alîkarî dişîne eger xêr be eger sedeke be eger fitr eger zekat be em hevalê endamê İrod hevalê me ku reveberiya tatoslerê da cî digirin elhamdülillah hevalê me giştî divê ferqê dane em dizanin ku ew kaliya ew alîkarî gava ku hat gihîşt me em artık dibin berpirsiyarê wî gere were ji kêra gelek ku îtiyaciya wî pê he yani biçe ji kêra gelek îtiyaciya wî pê he gere biçe ji wan re em divê zanaya vîya dane ew kesî ku em nas bikin Anji yek ji me re bê filan kesekî hevalekî me dostekî me ya da tatoslikî me ihtiyaciya wî bi alîkariyê heye em hetanî werin hîn nebin emrin araştırmış nekin hakikaten ewa insana yani ihtiyaciya bi alîkarî heye tune çünkü wê ew berpirsiyarî giran e ew kesê ku bi me bawer e gere em wî perê wan wî heqî yani wî xêr û xêratê wan fitr zekatê wan em mecbûr bigînin cî wan hevalê me hemîz wî alîkariya dane yani em wer rastgele herkesî jî alîkarî nakin bira gelê me viyaj bizanibe li bo xebatê tatosê mesela me got çima dixwazim bînim ziman çima ku em nebina yek me goya tekilî me gelê me re hene ka em bi serê xwe tenê îşan nakin li ser ku ji gelê me van taleba zêde çêbûn me her du komerê dinera jî me yekîtî çêkir me cî belî kir anî civînekî me çêkir ka ger jî me viya dixwaze were em ji hev re bibin yani em bibine yek erê bira zêde bin bira sisê nebin bira bi hezara bin bira bi deha bin tiştekî zef baş e lê esasê tişta hene çi ne mesela esasê komela gava ku esasî wê nekirin gava din anî ziman yani em bênê tu xanîkî ji xwe re çê bikî duwarekî wî çê nekî an jî tu pencerê wî derê wî çê nekî yani wekî bi kevî min re xerabekî eger ku em jî komelin gere em li ser van her sê xala mecbûrin xebatê xwe bikin lê hevalê me dinena em ha req nekirin ez viya bînim ziman bira herkes viya bizanibe gotin hûn siyaset dikin sebaba siyasetê çi ye em çi dikin siyaset ew çima ku gotinê me nêrînê me serî da bi Kurdî ne em qarşî tu zimanekî ninin hevalê me di şopînê hemî dizanin li pêwî jî em tirkî dinivîsin em çima şevêka demî ja çê dikin daha bi rastî gava ku li gelê me exaretekî zulmekî neheqekî tê kirin dê ku gelê me tenê li gelê dinina jî gava ku tê kirin tatos der yönetima tatosê kesê ku tatosê di şopîne em li qarşî wê neheqî derdikevin li gorî her di komelê me dinina va siyasetkirine ji ber wê qasî yekîtiya me çê nebû me jî got em ji van heqîqet û rastiya derbas nabin gava ku van heqîqet û rastî em derbas bibin me sozekî daye hevala me sozekî daye hev em li ser vê heqîqetê vê komelê dişopînin yani karê barê me ev e em karê xwe bicîtînin kesê ku dîsa bibêje eger ku hûn qarşî
haksızlığı rastı de Paris'in eva siyasete beraber bejim beri em siyasettikin. Em hakikate o bir cinin beraber bejim siyasettikin. Ev gelek o bu veje hum bizimane Kurdi da akıfın dinvisin ve şane kubuydikin bu siyasettikin beri beraber bejim. Em siyaseti bikin. Ev gelek o bu veje hun çandal Kurdi berdevam dikin. Em beni kişiku em beni şebeke dengbeca çekirinu jiyaradı ben bu siyasettikin beri beraber bejim li emkar xoy rastî bi cidîne belkî naat biraz serokê me naat nava xebatê me yek da jî em benê folklor ekibî yani gorî lîstikê Tatosê li ser Tatos TV jî bangaziya min civana ew e özellikle civanê ku di İstanbulê da jiyan dikin bira werin serî lêdin em folklor ekibî ki ser navê Tatos derê Tatos derê em ew xebatekê me ûsa jî heye hevalê me civan em jî rêveberiyê me da Beytullah Bingöl ji berpirsiyarê wî ye lê ne yazık ki va salekî zêdetir e vê vê nexweşî hanê gelek astengî herkes ra derxistê ji me ra jî derxistiye ez ji bo xebat ji bo alîkariyê ez bar bikim ji herava bûm bersif ez dixwazim vê agahiyê jî bidim serokê me hanî ziman got rast e na nêvê civaka yek jî dayîkin xwişkin xwengin eger ku merû nîvê xwe qutkê bavêje dibe wekî merîkî destekî wî nigekî wî tunebe ez wisa difikirim di nava endamê me da na ê bi fermî 265 heb endamê me hene di nav vana da her min ne jimartine ez bawerim di ara pêncî şêstî de endamê me jin hene em ji wan dayîkê xwe ra xwişkê xwe ra jî dibêjin mala wan ava wan jî em tenê neyiştin name da bicî girtine lê dîsa jî kêmasiya me çi ye ez dibêjin van komelê me gava din me heval hinekî rexneyî jî kirin komelê xwe lê dünyayê da her tiştekî merû ava bike bîne cî dilxaziya her kesî nabe em dîsa dibêjin ew kesî ku xulba me nabînin ew kesî ku van fikr ramanê me jiyan eger nakin xud komelê din da dibînin bira herin wan komelê xwe xwîyî derkevin em nabêjin bira wan komelê me jî kêmasiyê wan çêbibin dilxaziya me ne ew e çima ew jî komelê Tatosê ne xebatê xwe ji bo gelê Tatosê dikin êkul ba me med ecibînin med hesîbin rawerin li ba me bibin endam ji endamê me jî dilxaziya me ew e me hêda bîst spanote mehaneyê wan yani dibe aydat li vir jî ez ji wan wî me hemiyara bangaziya min e bira aidiyetê xwe bidin na bi rastî dijikî mina metropolekî mina İstanbulê da em bêne îro ez hejmervanim saymanim komelê me erê karê min e rastî em car cara toplû mesaj dişînî ji wan hevala ra lê ji bo aidat komkirinê gelecekî zehmete insanekî tenê rabe mal bi mal bigere aidata kom bike zef ewekî giran e ji bo ku em ji wan insanê xwe ra bibin alîkar em ji wan evê ku ihtiyacî wan hene ihtiyacî wan ra bibin bersif bira herkes evalê me hê bîst spanote pir perenîne bira alîkariya bidin temamî komelê xwe herçiyekî xul komelê dina dibînin herçiyekî xul ba me dibînin em ji hev ra bibin alîkar ez vîya jî bi kirnayê bînim ziman hevalê Sidîk bir tasî gelo tu dikarî tovîseye dûbikî gelek dem dirêj dem zêde derbas bû na gelê me çima parî parî bû serî de me got li pê wî ez wî temam bikim na dünyayê da insanê ku bêxweyî tim bela belaye em bi saya van komera da di metropola da werin elba hev ji derdê hevra ji kêmasiyê hevra bimîne derman ji hedê min nîne ez bêjim ama me ji alima bîstiye dibêj pêxember pirsînê gotiye ya Resulallah en qencê insana kî ye gotiye en qencê insana ew ji insana ra bibe alîkar fayda wî bigece insana ez bi ser van esasa ve hemiya temî silav dikim bimîne xweşiyê da mala ve hemiya hava خير سلامات تدبير عمل أبوي كرم كهول أصلا
دستور ها از تشتکی ببیر بخب از بارم دنال نوتی تلاجه لیدن بهری حوالی قادر حوالی میکو ریوبریا کومل تاتوسی ایکو تبلی وشانی نبونه جی کرم آخوا ناوی وان حوالان جبی باشتر دبه یک گر درفت هبه دو حب سوال هبون به دستورات پر کرتاسی از وان بینم زمان و مافی آخافتنی کرم سپاس حوالی می شاهین گوتیه گلو دناوا ریوبریا کومل تاتوسی دا علوی هنه آنا حوالی شاهین از دکارم ویان بیجم اندام ما علوی هنه لی مخابن ست حیفو مخابن در ناو ما دا در ریوبریه دا حوالی ما علوی تنن بر راستی ام پرد خوازن ام جار جاران چونه شوی کوملی گنده ما علوی هنه ام چنوان شوان جی ما بانگاوازی کریه ما تلیفی شویر کو ام بینی کومل خواجی کرنه یعنی نه هاتمه جون بزانبن که ماسیا کومل تاتوسی نه ام نابین جبوی هموالتی ما علوی که ماسیه لی ام جهری کم خاصی و خازن همو تاتوسی به تایبتی جی گلی ما علوی تبلی کومل تاتوسی ببن آد دو دیان جی سلیمان حسن گوتیه کومل ما دنان چما تبلی وشانی نابن از بارم حوالی قادر اوی بین زمان تمام حوالی قادر او قاسم سپاس کم نها از ببین برسوی وی پرسات گو حوالی آستان باور کم او حوالی مد سری دا بیشتر وشانی نبیه وشان دا سری دا رواندی جبروی او وی برسوی او کنکلیه او پرسات پرسیه مد سری وشانی دا جی گو مگو کی ما بری نوان خوی سرکت تاتوس در دیار کرد لی پشتی وی را کومله تاتوس یین دنا جی د برنامه ما سیمین دا امان خنوان خو یا موا بریارش گرته بو امی بانگی وان بکه او جوارن سر وی و شانه دخواز خود بین زمان نه از خازم اول آسانش دیار کرو حوال بیشتر و شانه نه از ناوی آنش بخونم دما مزیده نما حسین پالا سادتین کمنو داره حکمت آکوش آلیجان کاندلجی یاکوب köseda Ercan Doğru Cuma Sütçü, Fesit Dikilitaş, Yahya Akkuş, Aydın Cihanoğlu, Hevale Emin Hatıbu, Şerefettin Doğru, Beytullah Bingöl, Hevale Cüneyt Livereşkı, Erdal Demir, Hakan Atbaş, Reis Söyler. Van hevale mec beştarı ve şanı ne bu? Em spasiye xoş jver sılavê xwe germ jiwan ra dişinin. Bawer bûm karê wan hebû. Me dixwast ew ji beştarı ve şanı bûn. Ji ber wê yekê beştarı ve şanı ne bûn. Kerem Keval Yakup Kösedağ ji rêvebirê me. Yakup Kösedağ jî heye. Belê me Yakup Kösedağ nexwand. Na Yakup Kösedağ ji li ver erê. Em spasiye xwe ji wî ra jî dişinin. Sılavê xwe germ ji wî ra jî dişinin. Niha gavek berê min got ez şer tovê seyev dikim lê hevalê Siddiq Yıldız tudbîra me da bû me maf dizate lê te wer xaş tovê ser hevdû kir ki axaftin te temamî bername xaş gudarî kiriye axaftina xwe jî wer baş kir te baş anî ziman temamî weşan te baş gudarî kiriye me ew fehm kir ji axaftina te em spas kir ji we axaftina te lê çend heb peyamê dawî hene ez karim wan bixwînim pişra peyamê wê dawî bi kurtasî bigirim û bername xwe biqedînim. Niha Feyzullah Altay serkeftin hevalını gotiye Zahir Üzün Sılav Rez Heval Aslan iyi yayınlar diliyorum gotiye. Mehmet İba ben bütün dernekleri çok yakından takip ediyorum. Aslan Başkan 3 derneğimiz var dedi. Tatos'u temsil eden tek bir dernek var. O da Tatos derdir saygılar demiş. Agit Akkuş kesinlikle aileler tespit edildiği takdirde aileleri rencide etmemek şartıyla güzel bir dayanışma yapmamız şarttır gotiye. Saadettin Komlu Dere tiştekî gotiye hinek peyam hene ez dixwazim însiyatîvê bigirim bira niqaş çêneve ez wan peyama nexwînim ez wî însiyatîvê nadigirim ser xwe hinkî niqaş çêbûne li ser navxandinê zanî ji ber wî ez wan nexwînim. Qasım Özyıldırım Sılav Rez Mamoste gotiye oltu gotiye Hevalê Kadir bizim kaybetmemizin sebeplerinden biri de parçalanmamız, herkesin ayrı ayrı isimlerle çalışma yürütmesi. Oysa koltuk sevdalısı olmamamız gerekir. Bir yerde iktidar hastalığı oluşmuşsa orada halk için çalışma tam manasıyla olmaz gotiye.
Qasım Özdemir her hebin gotiye na em dikazı peyama ekne kızani bra ne bazdan se peyama gelek peyama dayo atın ama bu konu ekke beqedine انك نقاش سراو كي تشيونا از تخازمان پیام نخون مزنادوان باز ددم اگه تا خوش هر بجی گوتیه erez Çetinkaya her biji gotiye اگه تا خوش benim söylemek istediğim şey farklıdır. Örnek veriyorum, bağış kampanyası yapın. O bağış kampanyası ihtiyaç sahiplerine, zor durumda olanlara, siyasi tuzaklara, hastanede olanlar, gerçekten ihtiyacı olanları tespit etmeleri şarttır. Herkes köyünde kimin durumu iyi kötü biliyordur be. Abdullah Mirzan komena tatose evedin min ne dittişteki parvet ki hemu bi Türkiye berasti ay beşer me ya zamanı me Kurdiye her xarab ji Türkiye rend baştıra gotiye tatose tiş gotiye. Mehmet İba Taner Doğan hoş geldin. Mustafa Faruk Kaya hevalen tekmane çima bi Türkiye dinimisin reveber bi kurmancı de peyvin taybeti hevalen Almanya dijin bi Türkiye dinimisin. Yakup Köseda selam. Kadir arkadaş Tatosler Başkanı ve yönetim selamlıyorum. Ben Tatosler yönetimdeyim. Akçakocalıyım. Aynı zamanda Akçakoca Köyü 2018 kurmuş olduğumuz Akçadere yönetimdeyim. Tüm Tadosları ve Akçadere üyelerini selamlıyorum. Hayırlı akşamlar Gotiye. Yakup Köseda. Fesit Dikili'de tüm Tados halkından ricamız YouTube kanalına, Tados TV kanalına abone olalım Gotiye. Emci dubaret ki bu kerem akho her ser YouTube'e letem yani bu kurtası de saniye ve nagde zani. Baba abone alikariye bideme. Gündemira Beyköy Tatos derneğine destek olmayan, üye olmayan, fadesi dokunmayan Tatos daha çok eleştiriyor. Bir köyde sabah namazına gitmeyen hocayı eleştirip sen neden ezanı okumadın diye de soruyor. Halbuki kendisine namaz kılmıyor. Saygılar lütfen Gotiye mesajı okuyun. Her bir şey evvali Kadir Gotiye me pehamette khan evvali Gündemira. Yüksel Sarı demiş selam Gotiye. Metin Altun keke Sıdık Brasti Rexilji Hevce Rexil nebe anji Rexili lexod debe hun pe beşin ne başe rastı hinek rexil vaqta lewe debe hun rexilciya devre dikin ez yani hinki xelatiyatiyen misandını bira me biborne Metin Altun Veysel Sökücü her beji Xale Sıdık Gotiye Yüksel Sarı Demir Peyam Şandiye Cuma Sütçü Şandiye Peyam Yanvalanı Halikaya Selami var baş Yüksel Sarı Demir Peyam Vala Şandiye Mehmet İba Beyköylü arkadaş sanırım aynı zamanda Tatos Der Üniversitesi de bir eleştiride bulunmuş. Ben eleştirisini çok yersiz ve kırıcı görüyorum. Eleştirini çok yersiz Gotiye. Melik Güran ve Şana ve Serxiri ve inşallah Yakup Kısa Peyameki Valayı Şandiye Fesi Dikilitaş Brez'den de selamlar kardeşim Kadir Yan Gotiye. Baran İncesu benim söylemek istediğim bağış gerçek ihtiyaç sahiplerine gitsin Gotiye. Darda olan kardeşlerimize gitsin Gotiye. Yakup Sarıdemisa Peyam Şandiye Peyamayı Valayı Cahit Polat Sıla Hürmez Jibo ve Saadettin Komunu deve evji tişteki yok Nusan diye bir nikaş nebe ez naxunum bir nikaş bira yok nebe Yakup Sardemir her beji Yakup Köseda serkeftin Yakup Sardemir sa Peyam Şandiye Süleyman Hasan serkeftin ji Tatos TV ra ve Şan Faşi her beji Tatos TV Suat Güran Tekman halkı 3 dernekte değil tek dernekte layıktır diye tek temennimiz Tekman derneklerinin bir an önce kendi işlerinde bir olması daha sonra kendi halkına dayanışmaya davet etmesidir bu diye. Ahmet Tekgöz, Evar Baş Slavu Reis, Yasin Değilmin dere şev baş mamusten bu diye. Me peyami xoy şopner xo qadan az nave gerim ser nivan xo dema me zede kuda ve şan me zede drej bu le mever bawer net kılje xo gelek mijar green cat nav evkame nav ve şan me naha az ve gerim ser Heval Mahir Can bi kurtasi tani xolek ve yani dekek ve zani تو دقیقه کی دا کاری دقیق دا پیام خود داوی یا هری داوی جمعه چی بیجی گلکس پاسکم بارک دقیق جبرا devam eke yani başlı gistik baş kadar ki spas vali sefer rasti te çava negot ji xaberdane ji gudar kede meru gava peyama gudar bike beru daha baştır fahmizi ki daha tsa mühim rastı ve dı tsta tane division yek Gazi havale Avrupa'ya ki ve perskereka pandemiye da şey daha bardı keve serme. Çünkü insan eme velat le metropola le gün be fernake ana durma farında nana imkanı yok ki mi? Teri Avrupa'ya ji anguriye velat ki daha kıymetli he. Hayya mümkün ve
به انسان می اروپای همه چقدر امکانی که هنه مقداری کسی که فرق ناکه برای آلیکار بده یک وای هم اندامی همجی اکونومی آلیکاری برای چه بکر یا دیگه دیساج حواله یحیی جان اولو را رحمه خازم قادر رما خلی که اندامی میوه داره از یاد بیشم و خدمت آورش دیسا سپاس تکن ناهون بعد من هن ترینه کی مزنه روی راست داده چه ممکن هنه کبال دینار خدمت آور شخصیت بجید تشکیل نابه سر چوا کی خدمتی خاطر براورتی که به ناب مرو به برای به آلیکاری به هر خود دیام کرد ممکنه ترین ایپیاج به نه سار بشه نه اما کاری راست به وجدان مرا راحت به بارد کن گره مرو تجاری اکنه که ریا خود دیام کرد سپاس کنم جوه گشتی کار را حوال مایر تگو دقیقه که در باز کرد بورینه اره از سپاسی خودت تم بگر سن حوال جنید کاندل حوال جنید پیامت هری داوید چینه جبوی گلت جبوی اوکی دنگته قطبیه حوال جنید گلو پرسکری که دنگ خواهد از 2 دقیقه دخوازم جبر که از اینجا دخوازم به ترکی بپیوم زمان دایی کامنده ندبه توب نکم لبورنا خواه کرم که ben ikinci turda Türkçe konuşmayı tercih ettim çünkü bazı sorular vardı Türkçe sorulmuştu. Muhtemelen o Türkçe sorulan arkadaşlara dönük de Türkçe cevap vermeyi uygun gördüm. Birinci öncelik olarak Mahir arkadaşa tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir söyleminden yola çıkarak sponsorluk için sorumluluktur. Kendimi mecbur hissettim demişti. Çok anlamlı, çok duygulu bir cümle. Hepimizin de aslında sorumlu davranması biraz bu cümleden gizli. دنگته قطبو گلو یان حوال جنید حوال قادر از بارم تاتوس تیوی زمان بیانی نه عجیبینه لو ما قطبه گلو والله اینه وره بار بکن زمان بیانی ناست که یا زمان بیانی ناست که تاتوس تیوی حتی حوال جنید ها از گوتنی خواهی حوال جنید ها تو ایجاد مافی آخافتنی بده تمام توی کلامی خود داره کرم که اول هستم از دقیقه که دکارم با آخفم زیده نه از جبو حوالی ماهر سپاس که مالاوی آوا گلک سپاس حوالی ماهر جبو آریکاری پشکریاته کسی که جمعه پیام شاندنه کسی که حتی وی ساعتی هم تماشه کرن براستی برنامه اری دریج بو لی بقاسی هفته و چند کسان جی ام تماشا و گدار دکرن جبو یکی جی ام کیف خواشن برنامه نوی تاتوس تیوی نو هاتی آوا کرن بی گمان دم پیشتا اوی گدروان و تماشاوان مج زیده ببن خودی درکتش زیده ببه از گوتنا دای ویان بیجم سلاو و ریز و حسکرنج بو همو گلی تاتوسی به تایبتی جی گلی می لدر و جیان دکه حتی روی آلیکاری پشکری خودانه می جتوایی تاتوسیان را سپاس مالوان آوا جبو تاتوس تیوی جی سرکفتن حوال قادر جبو پیشکشوانیات ته و جبو جوانتیات ته و کردیات ته خواشیک جی دوباره سپاس مالی آوا او خاص ام وقت تاتوس تیوی ام سپاسی خوشتر را دشنه ام نام اگر سر حوال صدیق از ایجا دیار دکم گره تو جخوله کی درواس نبید تک تنه بدخه کی درواس نبید گره زانی جبرو یکی صدیق تو استاندی زیده خوافتن دریش کر تا پیشی لیگرته کرد اره گر آخافتون آخو دریش که از ترکیل ناخم تاتوس تیوی بخو خود تو کوی اوی چیزه که دگوه اشپری که باش بو نه راستی من گفتنی خواهی دنگ جی زیده دریش بو آخافتنی خوش مانو زمان از به حمیزه که تجی به سلاوی گرم تمامی گلی کرد و گلی تاتوسی به رزداری سلاو دکم دگو سیده جگر خون گوتیه ببینه یک و نه بینه یک و نه هر نه یک به یک ام لحق بینه خویی سلاو ریز ایوار باش خودی راحتی ده همی تمامی گلی ما بده و هوالا توای سلاو دکم
Naha peyameki nili da mabu heval cüneyt barket tukut bu naha med du terra me lakhırdiki me yavkır heval aslan Dengi ve hat mı? go yet denk hatte Keremke 3 ay Keremke mafya hattını yete peyamete beli Keremke zamanı biyanına pejilin Rastı ez dixwazim li ser xalekî bi deqekî bibêjim ya mijar hebûn ji bo komelçmana biniyek vesaire hevalan bersiv da ez dixwazim li ser wateya komelê bi Tirkî ve çend peyvan bêjim. Birincisi şu, Türkiye Cumhuriyeti kendisini tanımlarken devletimiz layık sosyal hukuk bir devlettir diye tanımlıyor. Dolayısıyla sosyal, çok da sosyaliteye ihtiyacı olan, fakir fukara ihtiyacı olana ulaşmıyor. Zümreleşmiş bir zümreye dönüşmüş. İkincisi hukuk da işlemiyor. Derneklerin, bizlerin yani belki erzak dağıtmaktır, para yardımında bulunmaktır, fakir fukaranın elinde tutmaktır. Bu doğru. Biz alanla veren arasında köprü olmak zorundayız. Bu bizim görevlerimizden biri. Fakat sosyaliteyi de işletmek lazım. Mülki amirlikleri eğer sosyal devletin gereğini fakir fukara ulaştıramıyorsa biz onların üzerinde kamuoyu oluşturmak zorundayız. Hukuk işlemiyorsa biz hukukun üzerinde kamuoyu oluşturmak zorundayız. Derneklerin temel prensibi, temel önceliklerden birisi yaşadığı toplumda, doğduğu toprakların insanlarına karşı duyduğu sorumluluğun gereği kamuoyu oluşturmaktır. Örneğin Tekman'da yapılan bir seçim bir hukuksuzlukla sonuçlandı. Bir sonucuna itiraz eden bir dernek oldu. Ve bunun için kamuoyu oluşturdu. Diğer dernekler bunu nereden görür ya da diğer insanlar bunu nereden görür bilemeyiz. Biz kamuoyu oluşturmak için varız. Yarın öbür gün bir doğal afet de olursa, kim olursa olsun gereği yapılmazsa, yetkiler kendisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezse biz o noktada da kamuoyu oluşturacağız. Derneklerin temel önceliği kamuoyu oluşturmaktır. Diğer şeylerin çoğunu arkadaşlar söyledi. Bu 3 dernekle ilgili de ben bir tek şey söyleyeyim. Biz kendi derneğimiz açısından söyleyeyim. Bizim derneğimizdir diye demiyorum. Ama biz koltuk sevdalısı ya da kariyer peşinde olan bir dernek değiliz. Bakın biz kendi elimizle kendi tüzüğümüze bir şey koyduk. Bir dernek başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkanlık yapabilir. Düşünün yani biz bugün yıl sonunda kongre gideceğiz. Bütün gönlümüz Hasan Demir'den yana olmasına rağmen başkanlığında ancak kendisinin de kurmuş olduğu derneğin ya maddesi bu. Ya bunun neresinde herhangi bir koltuk falan yok. Ama bizim söylemlerimiz, dilimiz bu noktada nettir. Söylemlerimizi de sert söyleriz. Kırılanı, dağıtanı bilerek yapmıyoruz. Ama ısrarla bu noktayı kaşımak isteyenler varsa da çok net söyleyelim. Biz kamuoyu oluşturacağız. Bizim görevimiz bu. Sivil toplum örgütü olmaya adayız. Bir diğer bir öneri gelmişti. Bir soru, üyelerle yeterince ilgilenilmiyor diye. Evet bizim sorumluluk payımız var. Metin Altun isminde bir yurttaş göndermişti. Şahsen de tanıyoruz. Akrabalık hukukumuz da var. Fakat şunu da söyleyelim. Yani dernekleri biliyorsunuz, yerlerini biliyorsunuz. Hangi derneğe üyeyseniz siz üyelik görevinizi yaparsınız. Yöneticileri de sorumluluğa davet edersiniz. Özellikle bunlara söylemek istedim. Ez bizverim bi zamanı dayıki ligel Slavan hemû temaşevan beşervan biminin spas ji boy keda ve spas ji boy ku emwani sen ekranı tato siviye bi taybeti ji boy peşkeşvaniyat de ji bo alikadiyakeki ma spas ji boy hemû şopiner û beşervan ku heta vi saati em temaşe kirine biminin di xêr û xaşê da ligel Slavan bi Slavê gen êvar baş. Êvar baş ez tenê tişekî dibême heval cunêt giringiyan yani nişanê giringiya tişkî da zanî ez ser wî dibême ez tişkî bêjimî naha evet yani tekmanlar kamuoyu oluşturabilir. Bu da çok önemli bir şey. Özellikle kamuoyu da sosyal medya üzerinden oluşturuluyor. Onun için bütün tekmanların sosyal medya hesaplarının olması da bu açıdan önemli. Bugün insanlar Twitter üzerinden kamuoyu oluşturuyor ve hukuk kararlarında etkili oluyorlar arkadaşlar. Yani bir kadına yapılan şiddet bugün Twitter'da yapılan kamuoyuyla, oluşturulan kamuoyuyla o kişiye ceza verilebiliyor. Bugün sokakta şiddete uğrayan başka bir vatandaş da Twitter üzerinde yapılan kamuoyuyla yani ceza alabiliyor.
kamuoyunun önemi de budur. Ben de o açıdan Cüneyt arkadaşa katılıyorum. Kamuoyu oluşturmak için özellikle Twitter'ı kullanmak gerekir. Tekmanlar da Twitter'ı kullanabilir. Bu belki dediğiniz gibi belediye kayyum atandığında da bir kamuoyu oluşturulabilirdi Twitter üzerinden. Ki bu da belki çok olmayabilirdi, cevap olmayabilirdi. Çünkü onlarca belediye kayyum atanmaya devam ediliyor. Ben de son mesajları okuyup o şekilde programı bitirmek istiyorum. Çünkü arkadaşlara da haksızlık olmasın. Bir 10 mesaj var. Sizden de özür diliyorum. Hevali Kadir, bi destura te hevali me Hakan Atbaş gotiye mesaja min çima ne hatiye xwandin tu bixwînî baştir dibe rêveberê me jî nizam me peyam min nerî çi nivîsiye ji kerema xwe. Belê ez niha dixwînim biharbike yani peyama Hakan Atbaş min xwand min ew jî kir min jêra got dubare peyama xwe ji bişine belkî bû ji destê me ji berçavê me bireve belkî me nedît min jêra ji got me lêborîna xwe jê xast zanî hevalê aslan belkî bibe wî revan dewka me zanî niha ez van peyamê dawiyê dixwazim bixwînim gelo hevalê Hakan dikare peyama xwe car dubare ji me re bişine heta ku min van peyama xwand hevalê Cüneyt te peyam dît gelo peyam dît hevalê Hakan peyama wî gelek li jorê bi Tirkî nivîsî bû gotibû iş koşullarımdan dolayı aranızda o değilim. Gönlüm sizinledir. Size başarılar dilerim. Aynı zamanda bizim yöneticimizdir. Yani özeti buydu ama çok önce yazmıştı. Yani yaklaşık 1,5 saat önce falan. Eri, pışra meliburna üç boyu mesane meliburna khasşi. Beni. Said Karakuş ve Şan ve Piroz ve ez evdarım hune serketin juyara Gürmen Bağız Güran Gotiye selam bütün dernek yöneticilerine tekmanlı katılımcılarına dernekçiliği birliğini İstanbul İspirleri örnek alsınlar diyor. Tekmanlık içinde örnek alınabilir merkezler yeni yani biraz yanlışlıklar var. Belki Tekman dernek yöneticileri araştırmışlardır. Önce parçalı durumda yani yanlışlıklar var. İstanbul'un her mahallede, her semtinde bir Tekmanlar Derneği'nde merakında vazgeçmeliler. Bu çabaya küçümsemek için demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Demek istediğim küçük parçalı değil, sivil toplum bilinciyle kolektif hareket edilmeli diye. Her biji gotiye hevalı günü mira Ahmet Tekkoz ve Şana Tatusi Serxire Mira Ahmet Demirel Ahmet ez hevalın beşleri bername Tatusi bunu perxwaş peyamdan ve hamyan sılav tıkım serketinin jbo ve gotiye Suat Guran hevalı Suat Guran peyama xoşan diye tek malgüç derneke değil tek derneğe mev peyama xan Hakan Atbaş hevalı Cüneyt Cemidi gotiye Mehmet İva peyam şan diye oltu her biji gotiye Engin Sütçün peyam şan deysa peyam valanı Said Karakuş hevalının teni be kurdi baxfın ve çetir be gotiye Mehmet İva Kadir arkadaş nereli başkan demiş Ejgun Demir ama hevalı Mehmet İva Spas Necdet Konak şef başgelek Jiboy ve gotiye Tesit Dikiltaş Bersil Daesh xwe Necdet Konak Tekman Dengbej Rasim Evar Baş Slav Reis Boy ve Hamyan hevalı Dengbej em Slav xoş ve radişin hevalı Dengbej Rasim em demeki Kurta em Jiboy Dengbej aji bernameki avakı Metin Altun vallahi moderatör tebrik ederim. Nedeni ise önemli mesajlar okumadığı için em Slav xoş radişin hevalı Metin bra ejwer leburnet xazım dibe peyam per zede atiro belki jiber çave merevin me leburna xoş ve xas jiboy me baxşine Mehmet İva Kadir arkadaş ağzına yüreğine sağlık. Dengej Rasim peyam şande Mehmet Sıdık Demir serketin jibo Tatoş Slav jibo hamu xebat kari Tatosyan ra Slav germ jibo Brian Aslan ra Hakan Artbaş benim mesaj okumadı, ben tebrik etmiyorum, eleştiriyorum ve deneyini söyleyin siz ya da okusun diyorum. Ben peyama ve xan hevali Hakan yani leburuna xoş mexas yani gere un leburuni kabul bike evtişta ne başviye ben de okumadım diye tebrik ettim. Cuma Sütçü her bir şey var. Cüneyt Gotiye Hakan Artbaş benim mesaj için bilmiyorsun okundun mu diyor. Hem revberi xebatkari tatos deri jwera zor spas ve xazım jo ked xebata ve rumet dili ve xoşi ve sıra rez had biji Yahya'ya Tekman Gotiye gon mira heval peyam şanda yine aslan na ez nikarim sevan peyama banj bidim zani rexne per tuşene heval aslan yani ez nikarim çibikim gere ezvan peyama bixunim jiberwi unji 2 dakika card jiboy aki vaqtin jiboy me رخنه توش یعنی جبوی
Mehmet İba persibi me bersivayı da Mehmet Sıdık Demir Peyam şandiye evji Peyamay valaye Hidayet Çelik Cüneyt Kandilci gotiye Kalbi şandiye Suat Güran Göndemir'a gotiye Mehmet İba disa Sayın Aslan Demir Naha perskir kek diweşan da heye yek jara ektibej boy Peyam dreve me evş ferkir sanin yatışma. Sayın Aslan Demir tuzak gereği aday olamıyorsun. İnan çok tüzük gereği aday olamıyorsun. İnan çok bizler çok üzgünüz ama seni daha güzel yerde göreceğiz. Güzel insan. Mehmet İda Sayın Aslan Demir sanın tamam daha hiç yok. Hayırlı olsun Tadusevi bizler denedik sonuca ulaşamadık. Bu hayalimizi gerçekleştireceğiniz için emeği geçen herkese şükürlerimi sunuyorum. Bir tek manlı olarak. Na ez ve şana xud karım dixwazim meşana xwe werim dawiya weşana xwe beriya wî û dikarit tiştekî bêjînê hevala Aslan dibe ku piştêvan peyama tiştekî ew bibî Hevalê Qadir bi rastî peyam bi tevahî merûlê dinêre rexne gelkî kêm bûn min wer dît ji bo serkeftinê û em benê peyamê ji bo alîkariyê gelek bûn kesê ku ji me re peyam şandin êku rexne jî kirin êku alîkarî û piştgirî jî dan me em ji hemiya re spas dikin mala wan hezar car ava berê weşanê jî bi rastî hevalê Qadir me xeber dabû niha hevalê Cüneyt çi anibû ziman gava weşan çê dibin bi taybetî weşanê zindî kesê ku tevlû berneman dibin dibênê ji hevalê em ê moderatör û rojnevanan van pirsan bipirsin vanan nepirsin bi rastî tu jî zanî bi awayekî bi dilekî rihet bi dilekî germ me got hevalê Qadir ji dilê te çi tê ji me wî bipirsin bira temaşevan jî bipirsin bername qediya lê carekî din înşallah bi rastî tiştek bey veşartî tune yani em wer bila seba nabênê komela Tatosê rast û durist em bê şeffaf e em yan ji dil dibêne lê bêguman kêmasî û xeletî me jî hene gava em ji bo xeletî û kêmasiyan jî hatî şarkirin em ê wan jî em sererast dikin em di wî de jî dibê em înat nakin ewa me jî heye hevalê ku ji me re peyam şandine gerî ku em temaşe kirine gotinê dawî bi rêzdarî ji hemiya re silav û rêz ger di nava axaftinê me de kêmasî û xeletiyê me jî hebûne em lêborîn dixwazin dubare ji hevalê me re spas dikim mala we ava şev baş bim dixweş serxaşî ez jî ji hevalê Hakan Atbaş ve erê hevalê Hakan Atbaş dîsa peyam şandiye ji bo yedbêmî erê ez jî jî dubare lêborînê dixwazim em gel û temaşevanên hêja em hatin dawiya weşana xwe wek em dîsa jî dubare bikin li gel me bin li xwe ji şopa xwe nexetin ji Tatosêviyê nexetin me bişopînin şev baş dilê we geş hevalê Qadir derfet hebe peyvek pir piçûk esas min notê xwe girtibû lê niha hat bîra min hevano gelê temaşevanê me ezîz bi rastî me demek nêz da hevalê Qadir nas kir hevalê Qadir Gürhan ji gundê Mîran e di demek nêz da sê kes wî malbatê çûn rehmetê hûn jî zanin Hacî Necmedîn Karkî wî bû Aydın Gürhan apê wî bû bibore hevalê Qadir bi navê bavê te ji bîr kir Ayhan Gürhan û navê bavê te çi bû belê em rehmet dixwazin ji wan miriyê we ra hevalê Qadir bi rastî me dereng nas kir lê xorte gelkî hêjayê ji bo gelê Tatosê ji bo Tatos TV'yê ez bawerim serkeftiye ew her serkeftî be jî em dubare ji hemû miriyê xwe re rehmet dixwazin bi taybetî jî ji miriyê malbata Gürhan ra çûkî demek nêz da sê kes ji malbatekî çûn mixwast ez û bêjim spas hevalê Qadir şev baş spas xweş em sersaxiya we dixwazin spas baş ji bo yekî gelê me Tatosê ji ber koronayê li xwe baldar bin li xwe mêzekin silav rêz şev baş şev baş her bir gün xêr xweşê da